Straight to the Now point. atong hatagag pagtagad mahigalan tunduga mga isgutanan robotaga, mga sukintig paminaw. Gahapon mao na gyud mga kaigalaan, gahapon ni dito sa the Netherlands sa Daheg. Unya gabi mahigala kay managlahi man atong time. Sumunang gabi sa ato nagsugod kagahapon mga alas 5 ang takna sa kapunon. Naunsa pa ilang trial nga kadaghan bang kuanday kin? Kabantay kaday ang ilang trial ba? Sulti-sulti gamay naman break dayon. Mo naman daghan may resist atong trial ha. Nya murag tinarbahoan nila ba nga karon day tawa day trial kanang speech human break nya break dugay kayo. Kain ka unsa man ilang kalaki nga tagpabot paabot pin dugaya oy. Nya dahi break na pud nila kanya break after mo resume kuno after 90 minutes. Unsa ba sa nangaon pa sa to nagkuan ba unsa ba ilang gihimo? Ako nakasaway lang ko ang napita man laygay kayo. Oh. Onya kinini ang atong giobserbaran sa pagpahigayon gahapon mahigala sa kining confirmation of charges. Unsa man ning confirmation of charges? Muni ang usa sa mga procedures lahi man guni dito sa International Criminal Court. Mura ni sa pre-trial ba? No? Onya tan-aw ni dito i-evaluate ni sa mga judges. Tulo man ni ka mga judges na nga ilang i-evaluate kung kining mao mga charges angay ba nga mo proceed sa trial, full-blown trial or dili ba? So ang gikinahanglan ini mahigala nga ilang evaluate is ang quantum of evidence is substantial evidence lang. Lahi ni sa conviction na gyud, pananglitan mahigala mo proceed na gyud sa full-blown trial, ang quantum of evidence mao ang pag-prove beyond reasonable doubt. Straight to the point. But in the meantime, ang confirmation of charges usa kini ka pre-trial procedure mga kagalaan nga i-evaluate sa mga huwis kung kining maong mga pasangil do na by substantial basis or wala. Mo na say may tabo mga sukid dig paminaw, no? Unya kung na ay substantial basis, so padayon mo proceed ngadto na sa full-blown trial. Kung wala gani substantial basis, i-dismiss at that level pa lang sa ICC. So atong obserbasyon kagabi kung fair lang ang ICC, no? Kung fair lang sila. Medyo 50-50 mahigala. Doon ay chance mga kagilaan nga makagawas mga higala o madesisyonan nga inosente si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kung fair lang. Ibutan ta lang, parang way mahay, 50% malagmit, makonbikto, 50% maabsulto. Pero kung magbayas, delikado. Delikado si Presidente Duterte. Kaya ito naman nabantayan ron sa mga ilang mga lakang sa ICC, medyo doon ay gamayng kuanda. Sa akong obserbasyon ba lang, I hope nga dili ni madayon. Pero so far manggod, ang mga motions mahigala sa abogadong Duterte wa gyud aprobahan. Usa ra gyud aprobahan nga di mo tungas Duterte mahigala sa confirmation of charges. Unya gawas pa ni ana ang unang question gyud, labing unang question mahigala nga dapat i-resolve sa ICC mahigala kung doon na ba sila jurisdiction over the case. Doon na ba sila jurisdiction? That's the first unta nga ilang buhaton. Una sila mo proceed nining confirmation of charges. Pero ilang pamugos mahigala nga naa sila jurisdiction. So tanawon gani mo ni tanawon mahigala sa mga abogadong Presidente Rodrigo Duterte nga medyo asa dapitang muhatag ang ICC og lugak ngadto na sa mo bira. Pero aton obserbaran medyo dunay gamayng kuan ha. Ang pag-resolve sa issue on jurisdiction unahon, pero kining ICC mamugos man gyud. Bisag unsaon ay mag-argue indikin nga why jurisdiction ng ICC mamugos sila. Mamugos man gani may galang mo issue man gani warrant ni Vladimir Putin. Na dili membro gyud ang Russia mahigalaan ng ICC. Rome Statute. Ang Pilipinas, membro kanato ni gawas. So muna nga why jurisdiction ng ICC, kay ni gawas siya, isip member. Ikaduha, ang doctrine of complementarity dapat i-apply. Nga ang usa ka nasod, kumusta man,
wa ba mag-function ang judicial system nila? Kay kung nag-function, dili mo sud ang ICC. Ang Pilipinas, functional man. Kita bitatas sa mga korte diri. In fact, duha ka mga presidents, former presidents, ang na silutan na sa korte. That means, nga nga mga husgado, functional. So, dili unta sila mo suod. Pero kini may galabida, ato lang tanaw na. Kay kung bati ba yun? Actually, ako no obserbaran may gala, in fairness ha, mayo nga mga, may pakitag showing kagabi sa Attorney Butuyan, ang abogado sa mga biktima, representative sa mga biktima, o sa Attorney Kaufman, ang abogado ng Presidente Rodrigo Duterte, maayo ang ilang mga presentations. So atong tagagpagtagad, atong tagagpagtagad, may galang itong discussion labot ani. So kagahapon, or kagabi kaya naglahi tag-uras sa the Netherlands, ni paso na to mga judges kasamang names, no? Mo na nahitabo mga higala dito sa International Criminal Court, mga higala dito sa The Hague. So mo ni ang pagpanood na higala nila ni judges, presiding judge Judge Lulia Antuanalia Mutok, taga Romania. Si Judge Rain Adelaide Sufi Alapini, Ganso, taga Benin. O si Judge Maria del Socorro Flores Liera, gikan sa Mexico. Kining duha ka mga foreigners, kini mga foreigners, dili kay ni magka-relate sa Pilipinas, kay lahi man ang ilang culture dito. But kining usa, kining gikan sa Mexico, malagmit, magka-relate sa kay kanang drugs problem sa Mexico day. Kung tinuod ka, nagmahal sa imong katawhan din concern gyud kang wagtang ng drugs, oy. Kanang mga Mexico, kanang Colombia, palti grabe ang drugs ang lugar. Dagha mga kartel nga naa diha sa Colombia ug Mexico. So, ako nagtuo, kung di lang mga higala, sincero lang kining maong judge, nga si Maria del Socorro Flores Liera, magka-relate siya. Unsa ning problema mahigala sa drugas. So, mani natabo kagabi atol sa confirmation of charges. Okay, ato paminawon kasamang ni Muel ang kinaniyang babay nga mo gipabasa ni ini sa confirmation of charges. Okay? Sa paminawon Okay, audio. Okay lang audio, okay? Sige, gamay lang kayo mga higala. Ato sang i-check na Anity? Sige. Committed between 2013 and rewind sa around gamay dong, June. rewind dong. Okay, mo ha? Okay, so good na. Okay. Duterte, with 2 counts of murder and 1 count of murder and attempted murder as a crimes against humanity, committed between 2013 and around June 2016 and between around July 2016 and September 2018 in the Republic of the Philippines as follows. Count 1. Murder of 19 victims alleged to be criminals, including 3 children, who were killed in or around Davao City in the Philippines between 2013 and around 2016 by members of the Davao Death Squad, while Mr. Duterte was the mayor of the Davao City pursuant to Article 71A of the Rome Statute. Okay, pause. So kining maong kaso niya mga higala kunuhay kadto pa ning mayor sa Davao. Nga kunuhay matud pa mahigala na hitabo kining count 1. Kining Pilipino mahigala mas maayo gyud mo pronounce mga sukit Pilipino kay klaro. Kining ila medyo lahi mo na ilang kon dito. Mga Europeans mahigala lahi ng ila dito. Ang kanang pag-pronounce mga words ba medyo dunay kalainan, no? Mura po giugom nila ng uban. Muna ako natanaw dito, with due respect atong uban, ang mga maayo dito mahigala nga pagkapresentar nga klaro, bias na gamay sa klarong mo in English kay lahi man ning ato sa Pilipinas ning atong ininglesan. Ang maayo dito si Attorney Butuyan, ang representative sa mga victims, o si Attorney Kaufman. Ang uban may galang kayuring lang agi. Katong ilang senior trial lawyer sad mga higala, senior trial lawyer sa Office of the Prosecutor, okay masad, pero taas-taas tong iyang gisgutan na, no, dahil mga videos mahigalang Presidente Duterte mo ilang gihimong basis, aligresad mga kagilaan. Na atong tagagpagtagad sa tupa, kining maong usa sa mga kaso nga gibasihan sa ICC, katong mayor pa, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Nga point. nahitabo kuno between
2013 to 2016. Mao ni mga higala ang ilang basihanan. Ang unang count, arata sa ikadua, proceed ko no names. Count 2. Murder of 14 victims labeled as high-value targets for their alleged criminality, who were killed in locations across the Philippines between around July 2016 and July 2017 by a network of perpetrators comprising state actors and others, referred to as the National Network, while Mr. Duterte was the President of the Philippines pursuant to Article 7(1)(a) of the Rome Statute. And count 3. Murder and attempted murder of 45 victims, comprising 43 murders and 2 attempted murders of persons alleged to be criminals, including 3 children who were targeted in barangay clearance operations in locations across the Philippines between around July 2016 and September 2018 by members of the National Network, while Mr. Duterte was the President of the Philippines pursuant to Articles 7(1)(a) and 25(3)(f) in respect of the attempted murder of the Rome Statute. The prosecution alleges that Mr. Duterte is individually criminally responsible for all 3 of the above counts as follows. First, as an indirect co-perpetrator pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute. At least between 1st November 2011 and 16 March 2019, Mr. Duterte and his co-perpetrators shared a common plan to neutralize alleged criminals in the Philippines, including individuals perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production, through violent crimes including murder. Mr. Duterte and his co-perpetrators implemented this common plan through the hierarchically organized structures of the Davao City Police and Davao Death Squad, and then the National Network. Within the framework of the common plan, Mr. Duterte made essential contributions to the crimes in counts 1 to 3 by A. Designing and disseminating the police to neutralize alleged criminals, both in his role as a mayor of the Davao City and also during his presidential campaign and as a president, including by endorsing the anti-illegal drugs campaign Double Barrel. B. Establishing and overseeing the DDS. C. Instructing and authorizing violent acts, including murder, to be committed against alleged criminals, including alleged drug dealers and users. D. Providing personnel and other necessary logistic resources such as weapons, including those to be used in the execution of the crimes. E. Appointing key personnel to positions which were crucial to the execution of the crimes. F. Offering financial incentives and promotions to police officers and hitmen to kill alleged criminals. G. Creating and maintaining a system in which perpetrators knew they would be protected, including through promises of immunity and shielding perpetrators from investigation and prosecutions. H. Making public statements authorizing, condoning, and encouraging killings of alleged criminals, both as a mayor of the Davao City and as a president of the Philippines. I. Authorizing state actors to take part in the anti-drugs campaign and temporarily revoking such authorization, including to placate public outcry. J. Publicly naming individuals and holding up charts from lists of alleged criminals, including so-called high-value targets, some of whom were subsequently killed. Second, in the alternative, Mr. Duterte is charged with ordering and/or inducing the charged crimes
pursuant to Article 25(3)(b) of the Rome Statute, and or aiding and abetting these crimes pursuant to Article 25(3)(c) of the Rome Statute. Okay? Audio sa dong, audio. Ato lang yung tiwason na iyaha niya, ato i-discuss kahuman. Ganing iyang pag-read bang higala sa Abetting these crimes pursuant to Article 25(3)(c) of the Rome Statute. okay? Unsa man eh? Okay na, okay, sige. Mao ni mga higala ang pagbasa, no? Sa mga charges mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kung imong i-evaluate mga sukid tig paminaw, ako lang tan-aw ba? O i-evaluate nimo mahigala as of last night lang, no? Wa pa ta kasabot sa sunod nga mga adlaw. O wa ta mahibaw kung doon na gyud sa mga higala mga mas ligon-ligon nga ebidensyang ipresentar, pero medyo gabi akong evaluation, medyo luag-luag pa to mga higalang mga pamasangil. Straight to the point. Ha? Kung why bias, kung dili bias mahigala ang ICC ini, dako kay tsansa nga maabsulto mahigalas kan ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ha? Nga naman mga kaigalaan, so far ha, wata makasabot sa maabot nga mga adlaw o nabas na mapresentar. But ang hisgutan kagabi mga opening statements o guban pa, medyo alanganin. Medyo alanganin. Dahil talawa, ang gibasa ng daan, matod pa niya, usaha, ito gibasa ito mga babae, establishing and overseeing the DDS. Bantay ka daikin? Establishing, sa ito pa, ang pagtukod o ang pag-oversee sa DDS, kining Davao Death Squad. Mamani ang ilang gingon, Davao Death Squad. Karong gisakyan may gala sa mga supporters ng Presidente Rodrigo Duterte. DDS, sikat ng DDS. Unsa may DDS? Die Hard Duterte supporters. Ha? Pero ang DDS nga, ilang paabot dito may gala kining Davao Death Squad. Klaro ba ng Duterte may higala atol sa Senate investigation na kin? Bisa gani katong sa investigation sa House nga isa man nagbutang anang Davao Death Squad. Gingan-ngan lang na mahigala nga Davao Death Squad. Isa man nagtukod anang Davao Death Squad. Ay kining ilang gibutang mahigala establishing and overseeing the DDS. Unsa pagprobar nimo aron gitukod ng Presidente Duterte ng DDS nga mura man guna sa ngan lang dai bitaw nga kunya DDS mo. DDS Davao Death Squad. Ang uban sad mingon nga DDS kato mga diehard Duterte supporters. Kana kanang DDS na-establish ka ng DDS gani nga kuan gisa man nagpasiugda ng DDS nga diehard Duterte supporters. O babatian ka mahigala nga mura kaglaban Duterte DDS day ka. Anaon naman ka day. So walay formal nga gi-establishar na mga sugid ti paminaw. So kini ni ang porbida. Mo ni nga o magsige ni mahigalang ko na tulad ni bantayan mga sugid ti paminaw, pero 7 hours ahead ang Pilipinas sa dahig day no. Mo din na nga adlaw sa ila mahigala sa ato gabi na. Duka-duka ta mahigala pumaabot kay mo break sa mahigala patindugay mamalik. Kini daan mahigalang pagbasa establishing and overseeing the DDS. Unya pag-provide kuno mahigalag financial incentives and promotions ngadto sa mga kapulisan. Natubag man ni Duterte mahigala atol sa Senate inquiry, Senate investigation o katong sa House investigation. Medyo ni malalim ang pagprobar nga iprobar nimo nga nagtukod og DDS Duterte o niya siya nag-oversee ana. Niya gisakyan naman nila daghang mga DDS ito Davao Death Squad ay kuno nga ana. Pero gisakyan man na mahigalang doon na po DDS. Unsa man nga DDS pasabot? Davao Death Squad or Duterte diehard supporters. So muna mahigala ang kini nga mahitabo, no? So kini ni ang atong gi-evaluate mga higala ang mga substances sa ilang mga speeches. Kining mga judges, naminaw naman sila mga kahigalaan. So ilang konbinsihon ang judge kung kini mga higala kining judges
og angay ba doon na ba substantial evidence nga mo proceed na ngadto sa full-blown trial. So, ang basis anis pagkakaroon nga stage lang sa kung doon na ba substantial evidence. Mahimo nga niini nga stage palandaan ug way substantial evidence mahimo i-dismiss na kana mong kaso. Pero moingon gani kining tulo ka judges naa may substantial evidence, proceed na ngadto sa full-blown trial. Mao na ang mahitabo mga sukid tig paminaw. Unya, nindot ang pagkasulti mahigala ining attorney Butuyan, ang representative sa mga victims, o nindot sad mahigalang opening statement ni Attorney Kaufman, ang abogado mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong i-evaluate ha, kini ilang mga unod sa ilang mga speeches. Pero kini si Butuyan mahigala, tungod Pilipino mga si Butuyan din, no? Una nga iyang sinultian, maklaro na itong mga Pilipino. Ha? Pag maminaw mga foreigner ato, lahi po ila. No? Kaya kini kong pag-pronounce sa mga words mahigala. Kita mga Pinoy, kung magita ito nga pronunciation, mga kagilaan, klaro ba? Mahimo po ganing staccato English. Ha? Pero kini mga foreigners, lisod sad kayo, pero magkisnabot po na sila. Labi na kini mga Europe nga areas, mga higala. Wala kay sa R, kanang R, bitaw kanang water. Ug ari ka sa kuan, American English, water. Kanang R, father, mother. Klaro man ang R gyud sa kuan. American English, but kining mga Europe mga higanap, kanang water. Ang R, ilan ang kuan? Ang water, water. Ang mother, father, mother, father. Wala nga, kung kita mo ay maminaw, medyo okay tong speech mahigala ni Attorney Butuyan, ambot og mga foreigner po'y maminaw. Ikaduha, ang speech mahigala, opening statement ni Attorney Kaufman, nindot sad, o very substantial, ang iya mahigalang pagpadangat sa iyang opening statement. Nindot nga paminawon mga higala usab ang maong opening statement. At Straight to ano the ta point. sunduga mga isgutanan rumbuntaga mga kaigsunan. Atong balikan mahigala ang nahitabo nga confirmation of charges ang gipahigayon sa hearing kagabi or kagahapon kay 7 hours man ta ahead sa oras nila dito sa the Netherlands. O gunya atong pagtagad ni mga higala kining atong dugang discussion karon. O kini nga portion to kita may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa ugmayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Osmeña Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o giman sa Life Extension Clinic dito sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, Fronting, Jollibee. Straight to the point. Okay, o gunya mga higala, atong ipadayon ni atong dugang hisgutanan ron. Sa prosecution nga habig, kay dito mahigala sa pre-trial chamber, dunay tulo ka mga judges. Si Judge, sa pa-pronounce na Lulia day? Lulia Antonilla Mutok, taga Romania. Ang ikaduha mahigala kini si Judge Rain Adelaide Sophie Alapini, lisod tag-pronounce, Alapini Ganzo, Alapini Ganzo, o ang ikatulo si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Kuan ang mga kaigalaan, gikan sa Mexico. So kini, o magisgot kag drugs mga kaigalaan, medyo makarelate-relate ni, kay gikan sa Mexico. Nya kining Mexico nga nasod mga kaigalaan, mamaor sa Pilipinas. Kanang Mexico, mahigala, mamaon sa Pilipinas. Ang ilang sinultian din ha, Espanyol, medyo Espanyol lang, Latin Americana. O niya, ang ilang inistoryahan mga higala, ang ilang religion diha mga higala, Katoliko. Maura ng silingan sa Colombia mga higala, ilan ng Pablo Escobar, El Chapo, mga higala na agikan. Kana mga cartel de Medellin, kana na ang Cali cartel. Nana diha mga sukit paminaw. So, ikaw, kinini ang tagadiha ka makarelit yung gaon sa ng problema sa drugs. O gunya, ang mga prosecutors, si Prosecutor Karim Khan, wa na mo tunga kagabi kay katos Prosecutor Karim Khan, doon na to'y kaso sa sexual harassment.
So wala na siya. Ang nipuli mahigala katong iyang deputy prosecutor katong medyo itumon, no? Itom gyud, no? Pag maoy ni sulti mahigala, unya dayon katong ilang trial lawyer, senior trial lawyer. Okay, so mo ni mga kagalay mga panghitabo, unya dayon atong i-discuss mga kagalaan kay sa ako nang giingon og imong obserbaran sakto tong giingon sa uban mahigala nga di man day kayo ingon ta kuan gyud ang ilang proceeding sa ICC day. Makaingkag observe kita ngiling mga ngilngi gyud dito. Di raman sa di nga unsa gyud ay. Ha? Unya dagko para ba kay Greses? Dugay kay mo balik. Ato ni tagad pagtagad mga sukid di paminaw, no? Unya kini ni ang kung atong ma-evaluate so far ha, wa pa ta kasabot sa maabot nga mga adlaw, but kagabi sa mga gipangbuhian nga mga opening statements, okay raman og kadto lang una mga kagalan medyo walay bias, dakog chance nga maabsulto ni ini magala si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kining maong purma mahigala sa akong opinion, no? Gumikan kay unang-una lisod man gid na iprobar mahigala at the very least si Duterte man usa nang naa gani diha. Unya at the very least mahimo siya mahigalang principal by inducement. Og principal by inducement ka asa man ang principal by direct participation. Kana dako kay nang kuana, no? Di man ni mahimo og kana na ang ipresentar diha kadto mga interviews sa media. Kanang iya mga pang angkon atol sa interviews media nga mga jokes sa mga ganitong uban day. Wantay kadaykin, murag dunay may mga kanabang interview bitos kon anad do Davao gud ana nga katos Duterte mahigala medyo na ato say pagka-joker sad ba. Nasa sense of humor. Pagdagan ni Presidente Rodrigo Duterte isip presidente itong 2016 usa ko sa mga panelist dito sa UP Cebu atol sa ilang presidential debates, no? Kay nag-tie up man ito RMN og ang TV5. So kami may tie up ato. Usa ko dito sa mga panelist. Kita ko nimo with India sa room nga nagisay ang crack og joke mga tawa tanan. Oh. So kini untan aon do nato gi-present kagabi mahigala nga interview mo ra gani joke ra ganito pagkaistoryaha mga sugitig paminaw. Gigamit nila mahigala nga gidanla dito sa ICC. Straight to the point. Pero atong timang tibangon mga kagalaan ha, kining maong mga punto mga sugitig paminaw. Sa prosecutor o kinini ang unahon nato mga higala pag balikan to paminaw kinini ang si Attorney Butuyan medyo sa mga nag-speech dito mga kagilaan tingali bayasan sa tagamay nga tungod Pilipino ta ang atong pagsabot mga higala sa ilang sinultian ang uban in English medyo lisod tagsabot. So ang humok ang sabton katong kang Attorney Butuyan kay siya usa ka Filipino ug ang Attorney Kaufman ang Defense Counsel. Muna nga atong paminaw ni mahigala kay medyo okay nila mga speeches sa pikas ug pikas nga habig, no? Og kini kang Butuyan na sa mga pamahayag mga higala, dapig sa mahigala sa mga biktima, si Attorney Kaufman dapig ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Atong i-evaluate ha kay ang ilang mga speeches mga sukitig paminaw. Pero si Attorney Butuyan pagsulti niya mga kagilan, anindot ang iyang kwansan, ang iyang pagsulti kay maayo mahigalang iyang in English nga masabot gyud kaayo. Pero napakgang po siya may galang Attorney Kaufman nga giingnan siya nga kuan kining kasuha ang basis ani ebidensya dili ni pwede nga political ang basihanan ini mga higala nga paghimo-himo og speech mga sukid di paminaw nga political di mo magiri. Kining kasuha pag kuno ni pinaagis mga ebidensya dili sa political di mo magiri. Ato paminawon sa kadali ha kini si kuan mga kagalaan Attorney Butuyan unya ato isunod si Attorney Kaufman. Ato manalisar may galang ilang mga speeches. Okay, sige kuno dong names. Unya ato isunod si Attorney Okay. Ato manalisar may galang ilang mga speeches. Okay, sige kuno dong names. By way of an opening statement. Ay sa ngano man ni unsa man hitabo aning ko na. Okay, gamay lang kay mga kagalaan. Sige, go ahead names. Authorized to participate in these proceedings. At the outset, Your Honors, we communicate the very deep disappointment of the victims
at the decision allowing Rodrigo Duterte not to be present in this stage of confirmation of charges. The sight of Mr. Duterte being read and being confronted with the grave and horrible charges against him would have constituted a vital component of justice for the victims. This case symbolically represents the last boat that the victims can board to go on a journey in search of justice for their loved ones who were brutally killed upon the orders of Mr. Duterte. If this chamber prevents the boat from sailing by not confirming the charges, the victims will forever be moored in an island where the nights are filled with the screams and cries of their massacred loved ones. There is absolutely no other recourse for the victims. No less than former Philippine Justice Secretary Crispin Remulla admitted just a few months ago that the door to domestic justice is permanently closed for victims of the Duterte extrajudicial killings. Remulla declared, and we quote, "It is difficult to prove the case here and build up the case because those who need to speak are involved in the crime. There's nothing, not even a police report. You don't have a scene of the crime, you don't have ballistics, you don't have DNA." Remulla further declared, and I quote, "Everything that could be erased was erased so that the cases would not push through. That is why this has reached the ICC." Under the Philippine justice system, Your Honors, no criminal case can reach the courts unless they are initiated and filed by the Department of Justice or the Office of the Ombudsman. From Justice Secretary, Remulla has been appointed as Ombudsman. So the two gatekeepers of justice are successively occupied by a ranking official who has declared that there is absolutely no hope for domestic justice for the victims. Okay, frisa dong. So kining iyang gipalutaw mahigala, apo sa kadali. Iyang gipalutaw nga wa gyud. Muna nga niabot ning maong kaso dito sa ICC kay wa kunoy hope mga higala dinhi sa Pilipinas. Sumunang tuwa dito. Kini nga narrative mga higala paghatag ni og kanang paghatag mga higala og kini ni ang hunahuna sa mga judges nga sakto gyud. Nga wanang naabot gyud dinhi kay walay hustisya og niya dinhi sa Pilipinas. So, mo ni mahigala ilang gipalutaw. Patol padayon na kasamang names. Sige. Okay, proceed. One of the gravest concerns of the victims is that Mr. Duterte will return to the Philippines as a conquering hero. He will resume preaching his gospel of impunity. In fact, if Mr. Duterte could threaten to slap the judges of this court, which he did while he was president, this chamber should imagine the kind of terror-filled threats and the violent actions that can easily be used against the victims if the suspect walks free from this court. If the charges are not confirmed, it is a very serious concern of the victims that Mr. Duterte will be portrayed in history by his multitude of followers as the leader who vanquished the ICC and who cleansed his country of 30,000 rapists, murderers, and dangerous criminals, which were the scornful words he sweepingly used against all those who were killed in his murderous spree. Your Honors, Mr. Duterte has been in detention here in The Hague for almost a year now, but there has been no peace and rest for the victims. From the time their loved ones were killed and continuously up to this time, they lived in constant fear for their lives. The arrest and detention of Mr. Duterte has not stopped impunity in the Philippines. The virus of impunity that he spread all over the country has become a cancer that has metastasized, infecting millions of Filipinos.
Mr. Duterte has created clones of himself. He converted millions of peace-loving citizens into bloodthirsty disciples who have become converts to the belief that violence and killings are valid solutions to societal problems. The killings masterminded by Mr. Duterte continue to have consequences for the victims even to this day because of his clones. These mini Dutertes harass, threaten, or commit outright violence against the victims and their families. As shown by the number of victims participating in this proceeding so far, many still fear to come out and tell their stories of how their lives became a living hell as a result of Mr. Duterte's crimes, and because they are constantly terrified of being targeted with violence by Duterte fanatics. Many victims have been... Okay, frisa dong, frisa. Atong gi kuan ha, kabati naman mo aning mga ilang mga speeches pero atong gi pisa-pisa mga higala, mo ni ing ipatuo didto mahigala sa ICC. Kay kada kung judge mahigala, mga judges sa ICC wa man na sa Pilipinas kay bawag sa aktual. So imo na sang maghimo ka og imong istorya nga imo sang patuuhon. Ha? Pero mayon pa kay istorya. Pero gipakgang po siya Kaufman pagkahuman nga kini ni ang ato dinhing basihanan ebidensya dili kay o istorya lang. Ato tiwason may galaha katong pamaynaon po sa Attorney Kaufman ni Kahuman. Straight to the point. So atong balikan ha, kabantay mo sa dagan sa istorya mahigalang Attorney Butuyan. Pagpahaom na nga ang ICC dunay jurisdiction. Kay unang-una ang arguments mahigala sa prosecution sa defense kang Presidente Rodrigo Duterte, why jurisdiction ng ICC? Number one, may gawa sa Pilipinas sa ICC, sa Rome Statute. Ikaduha, ang doctrine of complementarity, wa matuman. Buti pasabot mahigala nga, kung dili functional ang Korte sa Pilipinas, munang panahon nga musod ang ICC. So kay functional man, wa man ta mahigala sa state bitaw nga dunay gubat magka nakaron wa mo function natong husgado kana musod ang ICC kay mo dunay doctrine of complementarity diha kining dapita. In fact duha ka presidente mahigala nato nga gikasuhan human sa ila mga higalang termino, si kanhi presidente Irap Estrada o si kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo, dili raman sa atong korte. So sa ato pa functional ang atong husgado. Kining pagkabuhata mahigala ilang ipakita ngadto sa tibuok kalibutan nga wa na magkadimao murag kiyos mga higala dinhi sa atong nasod. So kining speech mga kigalaan ni ining Attorney Butuyan iyang gipalutaw ug iyang gi-quote mahigala si Crispin Remulla nga wala kuno maglisod. O dinhi sa Pilipinas mga kigalaan mahitabo kanang maong hearing. So pagpahaom na nga atuod man do na mga higalay jurisdiction ang ICC. Ug maayo pod mga higala nga pagkatagik niya aron nga medyo masuko pod ang mga judges. Medyo mo init sa dunggan sa mga judges nga niingon sa nga niingon mga Duterte nga sagpaon mo. Ay kadto ko mga hearing sa una mga higala. Miingon mo to sa Duterte go sipain ko sila. Ngano man kinsa may presidente walay ka magdahom ba nga buhaton ni Presidente BBM kay layo ras tinuod unta nga usa ka presidente muhimo ana ba kaya man na nga himuon sa nasod. Kinsa may presidente nga hatag ni mga imong citizen sa laing countries. So medyo adtong panahon na siguro kumpiyansa sa Duterte day nagtuo sa may galang di buhaton bongbong nakabuhat gyud mahigalas BBM. Kay tinuod man insulto man na sa tunasod muno mag ikaw may nagpakauaw ana sa international community nga wa ni makuan dili na klaro sa international community ba nga why function ang atong korte wa na magkadimao dinhi mo nang atong gihatag dito. Unya kana nga pagkahatag usa ka na kadakong insulto sa atong sovereignty, usa ka dakong insulto sa ato mahigalang konstitusyon kay mo prevail man ang ato mahigalang konstitusyon kay sovereign country man ta. Gamay-gamay ra to ning atong country but sovereign country ta. Independent ta nga nasod. Natay kaugalingon mahigala nga mga pamaagi dinhi. Mao sa nang Amerika. Mao sa nang Russia.
Mabitan di magpa-under ng Russia sa ICC. Kisa may madawdaog ra mahigalag. Dakop-dakop mga kailangan. Di mo magkadakop ng ICC actually. Tinuray lang ka. O man sa international police. So madawdaog niya, kato ng mga gagmay-gagmay, og mismo gani mahigalang Pilipinas, di na niya madawdaog kung dili pa mahigala ang presidente sa Pilipinas mismo, nga si BBM, mao mga higalay ni dakop ni Duterte, klaro man na kayo. Ang cooperation mahigala sa Philippine government. In fact, ang Philippine government man mahigala nag-abang og jet para dadon yung Duterte dito. Ha? Inana mga kagalan ng sitwasyon. Muna nga medyo pero kini ilang gipahaom, kini nga speech mahigala, nindot sa paminawon nga speech, unya para painit sa dunggan mahigala sa mga judges, iyang giinan mga nimo nga sagpaon mo. Manang giinan sa mga attorney Nicholas Kaufman nga dili man ni political kinahanglan ang atong basis sa pag atong basihanan ining ebidensya man. Kini nga kaso ebidensya man ni dili man ni political demagoguery, ha? At abin na sa Atty. Kaufman kahuman, ha? Pero ato sa tiwason gadali kini si Atty. Butuyan. Sige, proceed ko no names. Padayon ko no names kana. Case because they live in communities that thrive with Duterte clones. They see the halls of power of their country teeming with Duterte disciples. They see and hear senators, congresspersons, mayors, governors, and powerful public figures who are mini Dutertes. The daughter of Mr. Duterte is the vice president, and she has just recently declared that she is running for president in 2028. One Duterte son is a congressman. Another is the Davao City mayor, and his grandchildren occupy positions of power. The plague of impunity has spread not only among Filipinos in the Philippines, but even among expatriate Filipinos in faraway lands like here in The Hague. When we reported to the victims that we, their external legal representatives, feel like fugitives. Apologies, Counsel. It's 11 o'clock. 11 o'clock. Kaya mo resist na itong taon. Thank you, Your Honors. I was in the process of explaining the spread of impunity in the Philippines, and I will resume, Your Honor. The plague of impunity has spread not only among Filipinos in the Philippines, but even among expatriate Filipinos in faraway lands like here in The Hague. When we reported to the victims that we, their external legal representatives, feel like fugitives who avoid our own countrymen here in The Hague because chances are they are Duterte clones, they express their utmost concern that if we, their lawyers, feel threatened by mini Dutertes in a foreign country, we should imagine the far more intense fear they live with every day in their communities teeming with mini Dutertes. The victims also wish to convey that if the judges of this honorable chamber can be subjected to online harassment by Duterte clones, we should imagine the level of vulnerability the victims are exposed to in their poor villages. Your Honors, there is only one solution to stop the impunity propagated by Mr. Duterte from continuing to bring harm and suffering to the victims. And that is for this honorable chamber to confirm the charges so that witnesses can testify and evidence can be presented on the horrible crimes committed by Mr. Duterte. The testimonies and evidence presented will inoculate these mini Dutertes from the virus of impunity that has infected them. When they will see and hear the utter cruelty, the sheer brutality, in other words, the brazen inhumanity of the crimes committed by Mr. Duterte, and the humanity of those whose lives were violently taken, it will rekindle the embers of humanity that still remain in their hearts. Many of these mini Dutertes or Duterte clones are actually victims of massive doses of fake news
widely circulated online. They need to be vaccinated with the truth, and the truth vaccine can only come from the testimonies of witness of victims and evidence presented in a trial before this court. Truth is the antidote to the virus of impunity, Your Honors. The victims dread a future where charges are not confirmed in this case. It will mean that the virus of impunity will continue to spread and infect many more. Victims fear that Duterte clones will become an even bigger group that can elect another apostle of impunity as the Philippines' next leader. If that happens, an even more serious condition of impunity can take place in the Philippines, possibly worse than the orgy of violence that happened from 2011 to 2019, and this time there will be no ICC to run to for assistance and help. The victims humbly beseech this honorable chamber to reaffirm the two crucial objectives of the ICC identified in the preamble of the Rome Statute. First, to prosecute and punish the most serious crimes that deeply shock the conscience of humanity. And second, to put an end to impunity and to contribute to the prevention of crimes of unimaginable atrocities. If this chamber confirms the charges, this court will achieve its first objective of prosecuting and, if convicted, punishing Mr. Duterte for the unspeakable crimes he is charged with. But achieving the first objective will not automatically make this court attain its second objective. Merely putting forward the evidence gathered and the theory of liability of the prosecution will not necessarily result to ending impunity and contributing to the prevention of further unimaginable crimes, which is the court's second objective. This court should allow victims to testify, and the record of the proceedings must reflect the harrowing experiences of those impacted by the crimes. They are the humanity referred to by Article 7's framework of crimes against humanity. It is the view of the victims that this court must allow them to narrate the gravity, the cruelty, and the brutality. In other words, the utter inhumanity of the crimes masterminded by Mr. Duterte, so that the people who adore and idolize him, the people who have become disciples of impunity, will see for themselves the inhumanity of the suspect. For this to happen, the charges should all be confirmed. The virus of impunity that has spread all over the Philippines is very grave and serious, Your Honors. Imagine a leader like Mr. Duterte, who proudly and publicly proclaimed his aspirations of following the footsteps of Adolf Hitler when he said, quote, "Hitler massacred 3 million Jews. Now there are 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them," unquote. And yet, he is worshipped by a huge number of Filipinos. In so many countries, you will need Okay, to posa hide dong. your adult- Posa dong. Posa, Nims. So, kini sa Atty. Butuyan, kamao sa gyud yung iyang gitagik ang iyang speech, may gala nga, medyo, kuhan yun, ha? Painits dunggan sa mga judges. Kadto may gala, iya mong ibutang dito, mga kagalaan. Pero sakpan na siya ni Atty. Kaufman. Gingon nga, dili ni pwede nga inana lang, kay by evidence man eh. So, iya mahigalang gi-say-say dito ang unang-una mahigala nga, ngilingig ka na Duterte, kuyawan ang mga biktima dito, ngani miingon magani siya nga pangsagpaon mo niya, mga judges sa ICC. Unya ikaduha mga higala, pag-ingon pa mga kaigsunan nga, iyang gi-idolize may gala si Adolf Hitler. Mo ni ang ilang gibalik gigamit po ni Anti-Claire mga higala atol sa iyang press conference. Papainit mga sugid paminaw. Pero si Attorney Kaufman abtik sad kayo pag speech siya nga iya na na-quote dayon. Nga iya nang
sulti na yung mahigala kini nga pamahayag ni Attorney Butuyan. Kaya to sa tiwason kadali mahigala sa Attorney Butuyan, no? Aron nga una tamo aron ni Attorney Kaufman. Okay, sige, proceedong. Okay, go ahead. Sige, asa man. Actions Kana. meant to promote and encourage impunity, as it will be detailed tomorrow by my colleagues. And yet, he is idolized by a multitude of Filipinos. The defense will claim that he was merely bombastic and acerbic when he made these statements. But if he were merely being pompous and flippant, the people who were killed should be alive and laughing today at his supposed pranks and stunts. Mr. Duterte did not only order the mass killing of people suspected of being drug personalities, Your Honors. He smeared them with accusations of being rapists, murderers, and dangerous criminals. Mr. Duterte imposed an inflexible condemnation that if you are a drug personality, you are automatically a dangerous criminal who has engaged in unimaginable atrocities. The families of those killed did not only suffer the loss of a loved one, their families were even disgraced with being associated with a rapist, murderer, or dangerous criminal. Even after their loved ones were murdered, many families were subjected to deplorable injustices. Instead of gunshot wounds as cause of death in their death certificates, families were shocked to see pneumonia, heart attack, stroke, sepsis, and other false causes of death that were instead written down. Other families were charged substantial amounts, sums the impoverished families could not afford, just to retrieve the bodies of their loved ones from the funeral parlor who were suspected by the families of being in cahoots with the police officers. Some family members were even arrested and imprisoned by police officers on false charges and for the purpose of preventing them from complaining. In one particular incident, Your Honors, a young man and his common-law wife were sleeping in their shanty when men in civilian clothes knocked down the door to their house. The men dragged the wife out of the room. The husband was already surrendering, and he even started to strip naked to show he had no drugs or firearm on his body. He said in the Filipino language, "Sir, malinis po ako, maghuhubad ako, sir." Translation in English, "Sir, I am clean. I will strip naked, sir." Still without mercy, the men shot and killed him. After killing the husband, they arrested the wife and accused her with falsified and non-bailable charges. When the deceased mother and cousin went to the police station to find out what happened to the young man, because they were not in the scene of the crime when it happened, the two were also summarily arrested and charged with fabricated crimes. If the Honorable Chamber confirms the charges in this case, the witnesses and evidence will show that those who were smeared by Mr. Duterte before they were killed, they were inside their houses, sleeping peacefully with their families, eating meals with their loved ones, playing with their children, or hugging their wives. Others were merely walking along the street, having snacks at the roadside eatery, or plying the road, earning a poor man's living. They were all doing ordinary, peaceful, and plain human activities. Confirming the charges will restore the dignity of those who were killed and the honor of their families. The prejudice suffered by the families of those killed did not begin and end with the killings of their loved ones. Each killing set off a chain reaction that is continuously churning out a daily crucible of harm, damage, and loss. By masterminding the mass murder of mere suspects, Mr. Duterte has brought irreparable and endless harm to the families. An overwhelming majority of those killed were the sole breadwinners of poor families. These families were dependent on each day's wage for their daily sustenance,
they were hand-to-mouth families. With the death of their breadwinners, the widowed spouses, a majority of whom are women, have had to take on the roles of two parents. On top of taking Okay, care of Frisa. their children, Posa. So, kining pagka-say-say may galing atulong ni Butuyan, may ni pagkasuwat sa niya dahil nga para padasig mga higala, padapod sa mga judges, nga luoy kayo ang mga pamilya sa mga nabiktima mga higala sa war on drugs in Duterte. So, kinahanglan nga i-confirm gyud ang charges kay mao kini ang pamaagi nga ma-restore kuno ang dignidad niadtong mga nangamatay o ingon man sa ilang pamilya. Mao na nga dagay duha ka mga habig ani, no? Kadto mahigalang biktima, medyo maingon nga biktima sa war on drugs, abot gyud sa ICC mahigala ang paglaban para sa mga nabiktima niadto mga higalang war on drugs kadto mga adik o uban pa mga sukitig paminaw. Pero kumusta man? Mao na gingon, kumusta man ang kinabuhi niadto mga inosente nga gipangpatay? Straight to the point. Naunsa man sila ang ilang pamilya, doon naman sa sila pamilya. Unsa may nahitabo nila? Mo na nga kung tan-aw nimo og asa ka dapit makarelate. Nay mga makarelate ani mga higala in the part sa mga biktima sa drugs. Kay bawo man ta mga kaigalaan nga dunay mga parente na. Pero mas daghan ang makarelate niadto mga higalang nangawagtang na mga adik dinha. Nangawagtang ng threat mga higala sa mga taong tarong. So muna nahitabo. So ito padayonon mahigala si Attorney Butuyan. Una tamo ari mahigala na Attorney Kaufman. Okay, atong paminawon. the widowed spouses now have the additional burden of being breadwinners for their families. Families have been driven to even far more serious destitution, Your Honors. The damage to the children is immeasurable. Their development and upbringing have been permanently compromised. They have been walking through life with one missing parental limb. Losing a parent under very dire economic conditions and under the most violent circumstances results in wounds that will never heal and that will absolutely render them handicapped for life. Okay, proposa. So iyang gisay-say nga usa ka lisod gyud kayo ug mamatyan ka. Ha? Pero mo lagi na lisod gyud na namatay diha kada sa pamilya nya breadwinner kuno tong namatay. Muna nga lisod pod haman tong katupong namatyan mahigalang nga biktima. Katong inosente pod nga namatyan, naunsa man na sa to ilang pamilya. Sa pagkadaghan mahigal to mga adik. Nga laliman ka mga kigilan tong panahon na mga sugid dig paminaw. Before mahigala na himong Presidente Duterte nga hapit na lang mura na mamaligya kindi. Ha? Unya kana mga higalang patay dito, patay dire nga binuhatan sa mga adik. Oh. So muna nga doon na mahigalay lain-lain nga lain-lain mga kagilaan nga panghitabo. Muna nahitabo gani mga kagilaan sa Toledo. Di ay inosente nga si Joy mga kagilaan na Barkes namatay. Giamong-amungan mahigala sa adik. Unya kining adik nga naa nadakpan dili na pwedeng hilabtan kay hilabtan nimo na delikado ka nga madda ka sa ICC. Na ate padayon mahigala ning mao nga pamahayag ni Attorney Butuyan. Sige, proceed on. Okay, proceed Nims. Anguish of parents who lost a child. No parent is supposed to outlive a child. Parents suffer a lifetime of grief when a child dies ahead of them. And the lifetime grief is unimaginably worse when a child dies under the most inhuman circumstances. The crimes masterminded by Mr. Duterte did not only affect individuals but whole communities. Across the Philippines, numerous urban communities of the most impoverished villages were scarred by the violence and abuses wrought by a lawless anti-drug campaign that further worsened the misery and trauma of residents in marginalized communities. Okay, posa ha. Nga kini ko nung war on drugs Duterte daot ko nun sa marginalized communities mahigala. Ha? Trauma ko no. Og na trauma makikilaan medyo dili siya humot sa masa kung mauhuna.
Pero atong bantayan humot man Duterte noon sa masa. Hasta ganit ni iyang anak mga higala. Pero gisaysay na dito para pag hatag yun og kuan ba? Pagsuot mga higala sa iyang pamahayag nga maanha gyud sa ICC. Insa na ay iyang anak nga vice president. Nya karon ni declare na ganit nga modagag presidente. Na si anak nga congressman, na si anak nga mayor. Mo na nga kuyaw gid kay sa Pilipinas. Ngiling gid kuyaw kay dito nga atong hearing kay kana na ang nahadlok gyud ang mga kuan, nahadlok gyud ang mga biktima. Sa war on drugs. Mo na inyang but ipasabot. Ha? Nakatupod mga higala mga pro Duterte mingon sa do trawa. Habay, wa na may gahom na mga Duterte ron gidaog-daog ng mga Sara. Onya kini ni ang napugos sa mga declare mga higalag sayo-sayo karon. Kay mo oro man gihapon og maingon kang padugay-dugay kag declare aron dili ka maigo sa demolition job. Daan naman siya na igo sa demolition job. Muna ni declare na daan na ron. Muna tubag sad mahigala sa mga pro Duterte. Ang uban sad mahigala nga, mao bitaw na nga. Naa mahigalang support sa mga Duterte. Naa bitaw na si Pulong, naa bitaw na si Basti. Hasta ganis Presidente Duterte mahigalang nidaog bagay na bisagwa diha. Kung saan man yung pagsabot ni mana, nidaog bisagwa diha. Maayong tao. Pero sa ilang kabahin, lahim po ilang pagsabot. Nga nidaog yung sagwa diha kay muli nang kuyaw lagi dito nga under threat lagi nga ano na ang gihulga lagi. So mo ni mahigalay pamahayag ato tiwason mahigala sa Attorney Butuyan. Sige tiwasa ko na dong. Honors. After the father of a family was killed inside his house by police officers, the entire neighborhood was so traumatized that for almost 3 months, and during the coldest months in the Philippines, they abandoned their houses at night and instead slept in the open public market. Okay, fresh up, They fresh. did not feel secure. Kini ko no mahigalang ko na nga dunay gipatay diha. Supposedly drug lord man ka nagipatay. Pero matud niya kuyaw na kayo. Mo na nga ang mga tao dito mo abandon na ilan ang gibiyaan ko nila mga balay ini kagabi mga hawa na sila tungod sa kakuyaw. Pero imong talahon ang aktual mga higala nga nahitabo. Katong dunay mga samok ay nga mga adik dito sa una nga nawa na. Malipay mga tao ay nga ay salamat tao na din sa mukan. So kini nga narratives, lahi-lahi na nga narratives pero tan-aw nimo ang aktual dito man nahitabo ba? Kining gisulti na ni Butuyan maayo nga pagka-istorya nga ron mutuo ang mga judges. Nga kuno ang usa ka community sa dihang dunay namatay unya ang mga tao kuno namang community nang hawa na gyud sila mga balay day. Murag iyang gipabati ngadto sa mga judges nga mao ni nahitabo kuyaw kayo dito sa Pilipinas. Dunay namatay, ini kagabi iwa na sila silang balay, unya dunay mga silingan na mamahawa na sila, inana kakuyaw dito sa Pilipinas. Pero imong tan-awon sa aktual mga higala, niingon tong kuan niya, nindot na sila kanang malinaw na hinuon mi sila kay wa na dinhing sa mukan. So, kana mo'y tan-awon noon mga higalang, kadtong makarelate gyud kitong tuag gyud sa masa. O maingon ka nga mo ni nahitabo dito sa mga impoverished areas sa to pagkatong mga pobre nga mga area. Pero ang pangutanan dako kung nasuko pa ang mga pobre nga area nganong si Duterte kusog man sa masa. Hasta si Sara mahigala nganong kusog man sa masa. Nabalakas sa apil niya dito nga ni-declare na Sara mahigala nga mo dagan pagka presidente. Na imagine na Sara mahigala daily administration. Pero kusog kayo sa masa ron. Mo na nga medyo maratol mahigalang kontra unsaon ta naman nga unsa pagpildi Sara. Makigsabot-sabot sila mahigala og maghiusa ang oposisyon. Pero buntuyan may pasultion dito sa ICC lahi ang yang narratives, no? So mo na nga lipay po ang uman, no, nga kanana ang mo ni gisulti butuyan ang kadtong mga pro Duterte sa taka lang tawhan na. Pero mo po iya, theory po ng iya mga kaigalaan. Pero gisupo po siyang Kufman pagkahuman. Beto paminawon mahigalang tiwas. No witnesses if the police would just barge in and shoot at them. In the public market, the presence of many witnesses, they thought, will deter the police from shooting and killing them. It is also the victim's view, Your Honors, that the charges should be confirmed because the resulting presentation of witnesses and evidence during the trial will force police and other law enforcement officers to confront the brazen depravity of the killing of civilians that they either personally committed or allowed to be committed during the Duterte reign of terror.
In one operation, the police summarily killed 3 men, 2 brothers and 1 friend, in the very early morning. The police declared that the 3 were non-laban. They fought back. But the neighbors saw otherwise. The whole neighborhood was so horrified at the macabre treatment of one of the fatalities. The bullet-ridden body of one of the 3 men was brought out from the second-floor window and dropped to the ground because the police could not bring the body out through the doorway. When the body hit the ground, the neighbors recoiled at hearing the body emit a cry, "Aray!" Translation in English, "Ouch!" The man was still alive when his body was thrown to the ground, and the police just left him to bleed to death. The trial will hold a mirror to the police force and compel them to see how they were turned into executioners and assassins. An organization transformed into a gigantic criminal organization or turned into a killing machine by Mr. Duterte. The Philippine National Police and the drug enforcement agencies have not made any initiative to purify the corrupted minds of their officers and personnel to our knowledge. The trial in this case will be a tremendous teaching opportunity that can work to rectify the warped and depraved minds of Philippine security officers. The charges need to be confirmed, Your Honors, for the sake of the entire country, which has been desensitized or made numb by the massive incidents of impunity and the glorification of impunity promoted by Mr. Duterte. The whole Philippines needs to know the real story during those bloody years. There has been no opportunity for the entire country to really find out the whole truth of what happened. It has been hush-hush, tidbits of sporadic news, and always drowned out by trolls who mass produce and broadcast false, fake, and fabricated news. The victims also attach a very important historical significance to this case. If the chamber confirms the charges, the trial proceedings will produce a historical record of the most bloody period of post-war Philippine history. Okay, apo sa dong. Ato sa paminawon ha. Atong ipadayon may galan karon atong patubagon sa Attorney Kaufman mga sukit di paminaw. Ato nang tiwason may galan sa Attorney Butuyan kay kini pagkasuwat sa iyang iya mga higalang script. Kining iya may higalang speech. Medyo iya yung kuan gyud ay. May ni pagkasuwat niya nga para painit gyud sa painit sa tapay sa mga judges. Nga mauni ni tabos Pilipinas, kuyaw kas Pilipinas, mo na nga way hustisya dito. Papahaom na nga speech nga sakto na nga naabot gyud dinhi sa ICC. Puno may higala sa mga pagaray-garay ha. Nindot sa paminawon tong garay-garay niya ha. Mura ni mahigala og kuan kini ni ang ingon sa mga higala katong kinahanglan kuno nga kini nga virus kining maong kuan kinahanglan nga ma-vaccinated by truth Puno mahigala kuno sa emosyon pagka-deliver niya ba. Tan-aw na ko kini sa Attorney Butuyan magdaog ni sa oration kini adto. Panahon sa high school pa ni o college baka apil-apil ning oration daog ni. May kay mo garay-garay mahigala unya tangan niya to nga kuan kuno sama kini sa cancer that metastasized. Kang ngilngiga. Mura kuno cancer mahigala nga nilipang na. Mao ni ang gisulti mga sukit tig paminaw. Pagpahaom na sa argument nga mao na nga sakto gayud nga naabot ni dinhi sa ICC. Pagsuporta sa mga judges nga gusto mga judges nga naa kita jurisdiction. Kay ang pikas nga habig mahigala ang mga side mahigala sa defense miso wa mo jurisdiction ang ICC. Nag-function na ang mga korte sa Pilipinas. Wa mo jurisdiction. Functional ang mga korte dito. Dunay hustisya dito sa Pilipinas. So, managlahi ang arguments. Kay ari ka mahigala sa defense, why jurisdiction ang ICC kay nasupak niya ang doctrine of complementarity. Nga, ang Pilipinas, naaman, una man lang mahigala musod ang ICC kung
ang korte sa usa ka lugar dili functional. Functional man sa amo. Pero tubag po mahigala ang prosecution, ingon po prosecution. Wa gi hustisya dito. Kay kuyaw kayo, ngilngig kayo dito. Na vice president pa nga na niyang anak nga mayor pa, napay kuan kini ni ang congressman. Depende rin unya mahigalag asa mo tuo ang mga judges. Ya, mo tong gi suppose ang Kaufman mahigalangan kini ebidensya man gini. Di man ni pwede istoryahon lang. Ato paminawag tiwas ha. Gamay naman ni kabutuyan. Ato patubagon may sa Attorney Kaufman at sa tiwason sa butuyan. Ato paminawag tiwas dong names. Inheritors and beneficiaries of the sacrifices of our ancestors who bequeathed to us the right to life. We owe it to them to defend the supreme legacy for our generation and for the generations to come. For the past few years, Your Honors, we have seen an increasing number of nation leaders who time-traveled from the Dark Ages and now swagger in modern times as if they own people's lives. These brutal and cruel leaders must be held to account for their brazen disregard of humankind's right to life. Our ancestors fought in the battlefield to secure a right to life. In these modern times, the battleground for the fight to protect our right to life is within the four walls of this honorable court. May the God of life, the God of humanity, guide the honorable members of this chamber. Thank you, Your Honors. Okay, nindot sa mahigala yang katapusan, may the God of life. Ang Diyos ko mahigala maggiya sa mga judges ni ining maong korte. Okay, so mo ni may galang pamahayag ni Attorney Butuyan ato patubagon may sa Attorney Kaufman kay mo ni may galang abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Medyo substantial kayo kining iyang speech mga higala. Nya wa gyud palabya mga kagalaan sa Attorney Butuyan. I-pick up gyud niya dayon mga higala pagsugod pa lang sa speech ato paminawon mga higala ha. Kini si Attorney Kaufman mga higala nga gitawag karon pag-deliver siyang opening statement. Okay, proceed names. And I thank Mr. Tuyan for his intervention, but I feel that I ought to remind him that this is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. Okay, pause dong. Kuya ning pagka-statement ni Kaufman, ay wit kan dayon mahigalas butuyan. Witik dayon pagsugod pa ang opening statement mahigalab. Wala mga higala ko pick up dayon ang gisulti na Attorney Butuyan mahigala. Ingon sa Attorney Kaufman mga kaigalaan niya pasalamat ta Attorney Butuyan sa iyang intervention, but I feel that I ought to remind him. Ginahanglan ko nga ako siyang pahinumduman atol pa ni Kaufman that this is a court of law which decides matters on the basis of evidence. Straight to the point. Matupag Kaufman, pero ako sa pinumduman. Kinahanglan nga ako sa pinumduman nga kini usa ka husgado nga mo desisyon sa mga butang base sa ebidensya. Straight to the point. Ato pa iwit kan dayon mahigala. Wa palabian ni Attorney Kaufman. Abi nako dayon kanang pick upon ba. Sus pagsugod og speech mahigala Attorney Kaufman gi kwan dayon, gi pick up dayon ang pamahayag mahigala ni Attorney Butuyan. Ingon siya mahigala nga idesisyonan kining maong butang pinasikad sa ebidensya. O miingon siya mahigala not on the basis of political demagoguery and not on the basis of a desire to effect regime change. Straight to the point. Dili kini mga higala ang basihan kining politika mga kaigalaan nga demagoguery. Politika mga higala nga kasaba o ingon man basis sa tinguha desire to affect regime change despite the democratic will. So dili ni ang atong basihanan ani ebidensya dili ni kay basihanan nato ng political activity or practices nga makasuporta mahigala kanang iyang pag-speech ba nga why ebidensya matong pang-Kaufman pagkasulti pa na ayaw anang istoryahan nga why ebidensya ang atong basihanan diyan korte man kining korte
ang basihanan din ng ebidensya. Dili kay kanang istorya lang para magkakuha support. Wa may galaw punit dayon ni Kufman oy. Wa palabya mga sugid di paminaw. Kung makabantay mo, ako kabantay ko kagabi sa itubag Kufman pagtubag pick up dayon mahigala ang statement mahigala ni Kwan. Medyo abtik sa Kufman mo Kwan ha. Wala palabya katong statement ingon sa salamat ni Attorney Kwan. Salamat ni Mr. Butuyan sa iyang intervention, but I feel matod pa niya apan akong gibati, but I feel that I ought to remind him sa pabisaya na day. Pero akong gibati nga kinahanglan niyo ako sa pinumduman. Nga kini husgado kini. Ug mo desisyon ng husgado on the basis of evidence. Basihanan ng ebidensya, dili kanang political demagoguery. Dili kay kanang basihanan kanang politikanhon nga pagsaba-saba nga kunuhay pag panindot-tindot sa istorya nga ano magkakuha support. Sakpan mahigala si Kwan, sakpan si kininiang sakpan si Butuyan kay kanang imo atik-atik na imo ha, atik-atik ng imong pamahayan. Pero tan-aw nako pag elementary ining Butuyan, high school o kanang college, daw ko daog kining oration. May man mo deliver. Kana iyang pagkuan ba, kamausa kanusaan yan tingog ipataas, ipaubos na, no? Antigo mo deliver. So, kuan na ang high school ni duda ko daog ni. Kana mga oration contest, ano ba? Abot college daog ni oration contest. Para pag abot sa Husgado, ingon si Kufman punit na yun eh. Ako gi-obserbahan kagabi mahigala. Bayon sa pagtubag Kufman ba? Pagtubag Kufman pick up na yun eh. Wa palabya mahigala sa Butuyan sa kining salamat ko ni Mr. Butuyan. Ingon sa mahigala nga I thank Mr. Butuyan for his intervention. Salamat ni Mr. Butuyan sa iyang intervention. Apan matud pa niya, but I feel that I ought to remind him. Akong gibati, sa sulti Bisaya na day. Akong gibati nga kinahanglan ako sa akong pahinumduman. Akong gibati, murag angay nako siyang pahinumduman. Di pwede nga di nako sa pahinumduman. Pahinumduman nga nako siya. I feel that I ought to remind him that this is a court of law which decides matter on the basis of evidence. Straight to the point. Ebidensya to ba siya nandito kay kanang imong istorya lang na nimo diha nga mo atong kana patuuho nimo ng judges? Korte ni, malagay gi pinumduman korte ni. Korte ni ang basihanan dinhi ang ebidensya dili kay saba-saba sa politika. Dili ka ng political demagoguery nga saba-saba sa politika manguha kag support ba. Nga panang pa panindot-nindot sa istorya ba para ka support dili na kahit naman tas korte. Sa una oration contest bada na dito. Ato ni tiwas so may gala ato pa minaw tiwas ipamahayag ni Attorney Kufman mga sugid paminaw very substantial ang speech may gala ni Attorney Kufman. Kuan sa kayo ha pero akong tan-aw day mas maayo gyud og naanay mga Filipino lawyers. To naman sa si Attorney Panilo. Sila si Attorney Salvador Panilo, sila si Medial Diaz, sila si Silvestre Bello o kisa pa ning uban. Mayo og doon na po yung mga Filipino lawyers nga makatay up nila. No, kay kana yung tuas ground ba kasabot og unsay actual nga nahitabo. Pero si Kufman murag maayong pagkakuan ni kaniyang speech mga kagilaan lugdang kayo ha ato paminaw tiwas mga sugid paminaw be. Sige kuno dong. Certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla, who professed that domestic justice would be denied, according to Mr. Butuyan, because of the lack of forensic reports and police reports. Now, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Whilst he was speaking, we examined the evidence, and out of that evidence, we found at least 35 reports. Okay, posa. 49 Posa, tas Butuyan ang naggamit sa siyang kuan. Naminaw sa siya dito mahigala. Ay di ingam sang Kufman. Kana na ang salamat kay Butuyan sa imong gisulti pero akong feeling gyud. Akong gibati nga kinahanglan ti kang panumduman nga korte ni ebidensya ni dinhi. Dinhi pwede og ganang politikanhon nga saba-saba og politikanhon nga pagpangayo og suporta. Nya labos tanan ingon po siya nga and certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kanini korte ni dinhi pwede nga istorya lang nga unsa ding istorya nga politikanhong demagoguery. Samot nang dinhi pwede nga ato lang basihanan tong sulting Crispin Remulla.
Na atong tiwason mga kaibigan. Ingon man sa mga higala, kani nga pagkasulti ha kung itiknot ha. Ingon sa now I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into. Ang pagkasulti wa ko kasabot unsa ning barko nga iyang gisakyan asa din lutaw ning barko ha. Metaphorical. So figure of speech ba? O figure of speech so ingon si Kaufman nga o kasabot naglutaw ni si Butuyan ay napitan ni iyang asa napitan ni og sa barko pa ni wa sa kasabot hasan ni napitan naglutaw. Nga ato tiwason mga sugid tig paminaw ang pamahayag ha. Di-pick up yung Kaufman oy. Tan-aw na ko may galabi na ko pasayloon sa Butuyan ba. Mohimo na sa siyang ibutang ta prepared speech. Dili siguro na prepared speech Kaufman. Tan-aw na ko na prepared speech pero pag naay isulten Picas Council pick up yon. Ha? Wa palabya oy. Yatong dili pwede nga political demagogry ni. Di po pwede nga atong basihanan ang pamahayag ni Crispin Remulla. Di na mao. Ha? Mataw pang Kaufman. Ya, ato tiwason mga sugid dig paminaw. Sige, paminaw tong tiwas names. Proceed names. In a document containing the charges. Your Honours, Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. Okay, before na names, pwede mariwayan ni mo gamay names kay nakitaonan niya katong nga buta niya sa Remulla dili na sa Remulla may basihanan. Unya gawas niya miingon siya nga wa ko kahibaw ning Butuyan og unsa nga metaphorical ship nga naglutaw ni. But he clearly hasn't read the evidence. Wa ni magbasa ni sa Butuyan sa ebidensya. Dada, pwede mabalik mo itong Remulla names kanto yung mention. Sige, kana. Sige ko no. Sige ko no names. Which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla, who professed that domestic justice will be denied, according to Mr. Butuyan, because of the lack of forensic reports and police reports. Now, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Okay, pause. Whilst he was Mura bag wa ko kahibaw ning Butuyan pero he clearly doesn't read the evidence. Mura ni sa mahigalag kuan, wa ka kabasa sa mga ebidensya. Matud pa mahigala ni Kaufman. Sige atong tiwas paminaw dong. We examined the evidence, and out of that evidence we found at least 35 reports substantiating 49 of the incidents which are mentioned in the document containing the charges. Your Honours, Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. Pause. Isa nga, Your Honor, kini si Presidente Duterte was, sa ito pa, past tense ha, was, and will always remain a unique phenomenon. Tinuod yun mga sukit ng paminaw. Unique phenomenon is Duterte. Kay lahi man may kala, kabantay mo pagpanagan o presidente kinadto. Ang mga managag presidente dako kay gasto. Pero kini Presidente Duterte, phenomenon tong iya nga limang ka pagdagag presidente wa man hasta to mga tao ba ingon nga pag ingon Duterte wa matay kwarta. Kamo mga tao di pagbutang na mo karton sa inyong mga balay para sa atong campaign materials. Unya katong uban na paprintal na mo t-shirt nga kuno gisuportar mo nako. Lahi gyud phenomenon gitong hitabo mo nang giingon ni Kaufman was past tense and will always future tense. Kasi Duterte kaniadto og sa maabot pa kanunay gining unique. Ano bang way kaparihas mga higala, ha? Way kaparihas gyud sa may presidente ni dagan. Ang katong humot nga presidente nga pagdagan nga mga tawo nagasuporta sa Agdos Pinoy. Pagkamatay Kore, Pinoy. Pero dili parehas ka Duterte nga grabe ha to mga tawo tong panahon Duterte. Wa makagasto ka ng mga t-shirt. Ang mga tawo may magpaprinta Kamantay kaki. Ang mga tao kadto sa unang dagan sa may mga nanagan sa Las Villas dako kay gasto magpahimog mga bowler, pahimog mga t-shirt, hatag na hatag. Pero kanang Duterte wa ang mga tao mingon pagdamog t-shirt diri dapita kay di ay magpa libreng printa. Inana ba? So mo nang unique kini Duterte was and will always maka past tense o future tense ang gigamit nga statement nga to ni Kaufman ato. Straight to the point. Kini pagkasulti may galaton ni Kaufman. O sa Bisaya pa ni pagkasultihan ay lahap nila Nakuha mo dahil o pagkasulting Kaufman o binisaya pa ni. Pagkasulti na ba? Ingon siya nga salamat Attorney Butuyan sa imong pag-apil.
Pero kini ni ang matod pa niya may galap naay akong kuan gyud, akong na gibati nga kinahanglan giti ka pahinumduman nga husgado ni. Ha? Ang basihan na nato din ebidensya dili kay kanang istorya lang nga politikan nohon nga mga kag simpatiya. Giwit kan gyud ay. Nya labaw pa nga kanang kang Rimulya nga imong gi-statement ni Rimulya di po na mao, di na may basihan nan dinhi kay kurti ni. Kagiingan pa sa may gala nga di ko kasabot ining butuyan og sama ni sa barko nga wa kasabot asa dapit padong. Yan metaphorical ship. So figure of speech ang gigamit. Mura kag metaphorical ship o kasabot asa ka padong naglutaw. Unsa ba ni Indian Ocean may Pacific Ocean ba ni? Kini si Kaufman may medyo na pagka dili lang kayo kano foreigner mo dai pero ang unod sa istorya may medyo witik sa mga kagilano eh. Paksit sa do Nicolas pa paksit. Na ato tiwason may galan ni pamahayag ni Attorney Kaufman. Okay, proceedong. Sige, Nems. Okay. It's novel Kana. and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. Okay. And Kat, what a Katsa, ha? Iyang gisulting Kaufman. Nga kini mao ni sinultihan ni Duterte. Doon na sa mga expletives. Doon na mga hyperbole. Bantay mo sa sinultihan Duterte. May gala? May mga figure of speech ba? Nga gamiton. Kasang mga hyperbole. Nga figure of speech, mga kagalaan. Kato na yung mga sinultihan niya. Figure of speech man to. Nga itagak ta na sa kuan dito. Ato nang ihagbong dito sa kinini ang Manila Bay. Ha? Anay nana ba? Nga pagkasulti mga sukid paminaw. No, doon na ibot pasabot si Duterte ana. Mo nagiingon Kaufman nga ang iyang expletives, ang iyang hyperbole, mga higala nga mga sinultian. Pero sa tinuuray, he spoke openly from the heart, sincerely and truthfully. Matod pang Kaufman. Pero sa tinuod mga higala, nisulti siya openly gikan sa kasing-kasing, sincero og tinud-anay ang storya ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Wala yung pagkasultiha may gala ni Attorney Kaufman at tiwason may gala pag paminaw ba ang iyang speech mga kagalaan. Proceed, Nims. While his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. Okay, pa-pause sa akin eh. Aligrisan ni mahigala. Lain po ning pagwitik. Nga kinis Duterte mahigala, doon na ni mga expletives, doon na ni mga hyperbole, figure of speech sa iyang sinultian, mga kaigsunan, pero tinuray lang, sincero ni nga masulti. Mula na iyang sinultian, medyo bugat ng sinultian, pero sulti siya openly, from the heart, gikan sa kasing-kasing, sincerely, sincero, og truthfully, ang kamatuuran. Pero kini iyang sunod nga, witik mahigala, ingon sa, and what a contrast between him and his successor in Malacanang. Unsa kuno mahigalay kalainan niya o kining nagsunod niya sa Malacanang. Ato ba na kay aligri ni pagkagabi buhitkan sa ni Kaufman di lang mahigala si Butuyan may naigo sa witik. Astas BBM, di ato paminaw tiwas dong. Nims, sige kono. President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Tawa, pause. O sa kalainan Duterte kuno ni Bongbong, kini iyang successor mahigala sa Malacanang. Si Presidente Rudy, ang iyang pulong, iya ginang pulong og mga tao na hibaw ana. Pero kini kang President Bongbong, kanang iyang pulong mahigala na lutaw mahigala sa hangin. Okay, proceed kasamang names at tiwas sa paminaw names. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape or form. Well, as we know, he failed to keep that promise. Rodrigo Duterte was unconstitutionally hijacked and unceremoniously hauled off to The Hague. And when called upon...
Posa, sige, posa sa. So, gisulting Kaufman, mahigala. Kining pulong dito, iya ganang pulong. Pero kining kang BBM, lutaw ni sa hangin niyang pulong. O nga mga tao di makalimot niya na. Nga in fact, matod pa niya, mahigala, let me remind everyone, sa gipirmahan nga suwat ni BBM, nga dili siya mahigala mo assist sa ICC in any way, shape, or form. Dili siya mo cooperate sa ICC, mahigala. Nga naman, di naman membro ang Pilipinas sa ICC. Ikaduhan naman tayo kaugaling ng konstitusyon. Sovereign country man ta. Pero unsay nahitabo, lahi ang iyang gisulti. Mo ni gisulting Attorney Kaufman, mga sukid tigpapinaw. Okay, padayon ta, Dong Nems. His master's actions and the said letter at a Senate committee hearing, the then Secretary for Justice, once again Mr. Jesus Crispin Remula, persisted with the same dishonest theme. And I quote his words, "We did not assist the ICC. We continue with the very tenor of the letter that we did not assist the ICC and we did not have any contact with them." Boss. So, si Marcos miingon mahigala siyang letter, dili mi ma-assist sa ICC. Unya, ingon po siya, hasta po si Crispin Remulla. Pag adto sa Senate mahigala, miingon nga, wala mi mo assist sa ICC. We continue with the very tenor of the letter, among gipadayon ng maong letter, wa gid mi mo assist sa ICC, wa gid mi contact sa ICC. Pero kay ba ang tanan mahigalag kinsay nagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, mga kaigalaan? O mismo gani ang jet nga gisakyan kadto mahigalag gikan tos Malacañang, mo'y nag charter adto maong jet, mga higala. Og in fact, si John Vic Remulla ni sulti gyud nga sila mo'y nagplano nga dadon gyud sa dahig kini si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So nisukwahi kini, mga higala, sa pamahayag sa ni BBM sa iyang letter o sa iyang gisulti o sa mga lihok. Dato padayon nung ato padayon ang sulti ato ni Kaufman. Sige. Ato pisa-pisahon eh. Okay, proceed Dong Nems. So he said, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Yes, Mr. Deputy Prosecutor, I used that legendary word, neutralise, so central and so essential to your case theory, because you know just as well as me that I'm using the term metaphorically. Okay, pause. So mo na ang gisulti, mga kagalaan, nga dunay telephone conversation nga na-record na din mga higala, di lang ika-mention sa publiko, nga nagsabot gid sila. In fact, nang hambog pa ganing usa mahigala nga kini pagkadala. Murag John Vic man nang hambog day. Nga tuwa na nada mahigala sa ICC si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sige, ato padayon mahigala ni maong speech ni Kaufman. Okay, padayon dong. And now I turn to the substance of the charges, but before I do, a word or two about the geopolitical context. The scourge of illegal narcotics is not unique to the Philippines. As we all know, it afflicts Latin America, where I can name 3 countries where the death rate at the hands of vigilantes and law enforcement agents per capita population is higher than it ever was under Duterte. Pause. So mo na yung gisulti ni Atty. Kaufman nga arita sa substance sa charges. Ako ni may gilang gi-follow ning iyang gisulti ha, samtang nagsulti siya karon. Nakabati ta gabi igamay ni mahigala, pero ako suwat niya ang kining narcotics, illegal narcotics is not unique to the Philippines. Dili ni unique sa Pilipinas. As we all know, it afflicts Latin America. Tinuod na, no?
In fact, mato pa makangaan ko og tulo ka mga countries sa Latin America. Kanang usa sa mga judges na ngagikan sa Mexico, kana si Judge Maria del Socorro Flores Liera, kung sincero siya sa pagka-judge, kahibaw siya sa incident mga kagalaan sa problema sa drugs because kanang Mexico naa diha pod ang mga cartel mahigala sa drugs. Straight to the Ang point. kuyaw na mga nasura mahigala kanang Colombia ug Mexico, ngilngig kay na. Ang mga drug lords mahigala mo na how din o indekin. Kuyaw na mga nasura, oy. Muna di gusto mahigalang Duterte nga mahitabo na to. Nga mahimo ta mahigalang next Colombia. Ha? Next Mexico. Kana mga lugar ng Pablo Escobar mahigala kanang lugar na ng El Chapo nga naa diha ang mga cartels mahigala sa drugs. Pagkangilngig ayo. Sus Ginoo ko. Muna di ta mahitabo nga main anak ta. Okay na maong usas mga judges din ha kung iya gyud mahigalang pamalandungan kay gikan man sa didto mahigala pare-pareha man ang sitwasyon sa Pilipinas sa Mexico. Ha? Parehag relihiyon, Katoliko. Grabe ka Catholic na kanang Colombia, kanang Mexico, mga countries sa Latin Americas. Mga countries sa Latin America, daghan na diha mga higala nga kuan. Labihan ka Katoliko mahigala pero naa po diha mahigalang drugs nga naghitak mga sukintig paminaw. So ato nga padayonon na dong names. Sige, proceedong. We will hear from the prosecution. At any rate, the Philippines as a country is uniquely positioned to act as a transit hub for the trafficking of narcotics emanating from the cartels in China. And with or without Duterte, so we argue, the death rate would have kept on rising. Indeed, as we will prove with statistics and reports, the death rate flowing from narcotics-related crime actually increased after Rodrigo Duterte left power. And where, I ask you, has the International Criminal Court been since? Now, a colleague of the victim's representative sitting opposite, a certain self-styled legal assistant to ICC counsel, rose up and famously stated in one of her many voluble interviews to the media that Rodrigo Duterte conducted not a war on drugs, but a war on the poor. A war on the poor, I ask you? If anything, the totally lawful Duterte campaign against illegal drugs and their suppliers took place when his administration was actively promoting some of the most important redistributive policies in years, all with the aim of alleviating poverty. Legislative reform in 2017 to reduce personal income taxes for workers, social protection expansion known as the 4Ps, designed to provide regular cash transfers to needy and multi-child families, universal health care, and need I say more, the Magna Carta of the poor, setting out the right to adequate food, decent shelter, education, and the highest standard of health. The fact that the majority of those who died as a result of drug-related crime were living in the most deprived areas is something which is endemic to every afflicted society. But can anyone seriously accuse this man, Rodrigo Duterte, who has lived such an openly frugal existence, of taking up arms against the needy? This is the man who at the age of 5 arrived in Davao to live in a modest shack where rain leaked through the roof, forcing him to crawl under the kitchen table to take shelter. This is not the man born with a silver spoon in his mouth and groomed for the presidency from childhood. This is the man who Okay, was born to a nakanindot lawyer. na ni speech pa higala. Posa dong. Ito i-explain niya nga speech pa higala napita kini nga portion. Straight to the Now, point. ato ni padayon karon names. Pero ang atong gamay lang ha, kay sulti na Atty. Kaufman, kinimgo sa mga tawhana, giusab nila ang narratives. Matod pang Atty. Kaufman. Kining war on drugs, ilang gipalutaw nga war against the poor. Kamantay ka na, bisag Trillanes mo ni Sultan Trillanes. Gira ni batok sa mga kabus. O nang giingon mahigala. Pero kung imong tanahon, sa aktual mga kagalaan o gira batok sa mga kabus, ngano ang mga supporters ni Presidente Duterte gikan mas mga kabus? Ano, murag wala ka-relate mahigalang uban, ana? Ha? Otherwise, kung gira batok sa kabus, ang support niya dili gikan sa kabus. Ikaduha gi-emphasize ni Atty. Kaufman, ingon sa Atty. Kaufman, panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, gi-reduce ang personal income taxes. Mato pa niya, gi-reduce ang personal income taxes. Unya,
sa mga workers, social protection expansion known as the 4Ps nga gipalapdan mahigala panahon ni Duterte ug matud pa niya mga kagalaan kining universal health care. Tinuday, ang universal health care na approve na panahon ni Presidente Rodrigo Duterte ug ang Magna Carta of the Poor. Kining Magna Carta of the Poor. So unsa man yung pagpasangil nga si Duterte nakigira batok sa mga pobre. Straight to the point. Mao man ilang narratives. Ang kontra man nga war on drugs, gira to batok sa mga kabus. Muna mga tao mahigala na kay bawag yung pida ni mga tawhana ilag yung usbon ang narratives. Ilag yung mahigalang butang-butangan mga kagalaan og istoryang di mao. Mo ni mga kagalaan, no? Ato tiwason paminaw si Attorney Kaufman, ang Defense Counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, padayon dong. Who taught him discipline, values, and respect for the people by being one of the people. This is the man who, as president himself, shunned the luxuries and the privileges of high office, and like others before him, and even those after him, he slept not in the palatial grandeur of the Malacanang, but in Spartan quarters of his bodyguard's hut. His diet consisted not of prime cuts of imported Australian beef, but of dried fish and boiled rice. A man of simple indulgences, his pleasures were to be found not on the cocktail party circuit of Forbes Park, but on coastal roads where he roamed and cruised on his motorcycle, not looking for people to kill Mr. Prosecutor, but almost killing himself because of his love for speed. This is the man who paid and paved his way through law school, passing his bar exam in 1972, more or less on the same day as Marcos Sr.'s tanks were grinding and rolling their way through the streets after the declaration of martial law. And it was on that significant day that Rodrigo Duterte was exposed to the tyranny of oppression and the abuse of power by the elite. And he took a decision. On that day, he chose to devote himself to a life of selfless public service. Okay, pause adong. So, say ni Attorney Kaufman, ang kaagi mahigalang Presidente Rodrigo Duterte, dili mahimo nga against, war against the poor. Nasa Magna Carta for the Poor, ang universal health care na napasar na panahon Duterte. Kana nga, pag-reduce sa personal income taxes, napasar na. Nga kinis Duterte mahigala, wa ni magpuyo mga kaigalan og ang gisaysay ni Kaufman ang kaagi sa ni Duterte. Og in fact, ang iyang desisyon nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi, iyang i-devote ang iyang kinabuhi to a life of selfless public service sa dihang 1972, more or less, mo ipagpasan ng bar examination, mo pagpanggawas sa mga tangke di gira ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Gubo tong Manila, mga sugit ni paminaw, panahon tos martial law, kanang September of 1972. Nakita niya ang tyranny, ang oppression, nakita niya ang panawdaog, panahon mahigalan ni Marcos Sr. o mo hinungdan nga ni anang adlaw, matod pang Attorney Kaufman, on that day, ni anang adlaw, he chose to develop himself to a life of selfless public service. Ni anang adlaw, iyang gipili ang pag-devote sa iyang kaugalingon sa usa ka kinabuhi of selfless public service. O nang gibutyag may galang Attorney Kaufman, ato paminaw tiwas may galang iyang speech, Okay, proceed. Police Academy, and as a public prosecutor in Davao, Rodrigo Duterte developed a lifelong passion, some would say an enduring obsession, for law and order, something for which he unapologetically enforced throughout his time as mayor of Davao City. Not as the prosecution say, through sowing murder and mayhem, but through winning the love, respect, and admiration of his fellow citizens, the very same citizens who continued to re-elect him time after time, term after term, on no less than 7 occasions over more than 2 decades. And throughout his 20 or so years tenure as the mayor of Davao, Rodrigo Duterte and his family transformed that city from an outpost of communist insurgency and criminal violence into what is now one of the safest cities, not just in the Philippines, but in the entire world. This was indeed the so-called Davao model, which the prosecution wants to persuade you was code
for unbridled criminal violence. And this was the type of leader that the Filipino nation wanted in 2016. Okay, pause. Limang ka na pagkasultihan, Kufman. Very substantial nga pagkasulti, Rekin. Ha? Ngilingig ka pagkasulti, mahigala. Kano? Ang Davao, mga kagalaan. Ang iya mahigalang pagdumalas Davao, mahitabo bago na nga. Terms after terms. Years after years, matod pa niya mahigala. Ha? Nga diin gipili siya. No less than 7 occasions. Akong notes sila 7 occasions. Over more than 2 decades. And throughout 20 years. So ayang tenure may gala isip mayor sa Davao, Rodrigo Duterte and his family transformed. Giusab ang city of Davao, mga higala, from outpost of criminal communist insurgency. Tinuod bitaw gubot ito ng Davao sa unalay. Kaya mga tao na kasulti, grabe ka problema ng Davao. Pag-abot Duterte na linaw na. Na mga komunista diha, na mahigalang MPA, na diha mahigalang lain-lain lang, Mindanao ko ng area. Pero pag-abot mahigalang Duterte, from an outpost of communist insurgency and criminal violence, gikan sa grabe ang komunista o ang mga criminal, into what it is now, one of the safest cities, not just in the Philippines, but usa ka pinaka safety nga lugar, dili lang sa Pilipinas, but in the entire world. Straight to the point. Kuyaw ni pagkasultihan ni Kufman, oy. O niya iya pag-gisulti na, pinagsulti, tiwasag sulti, mahigala nga, safety ang Davao, dili lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. O batod pa niya mahigala, akong gisuwat man ni dali. This was indeed the so-called Davao model. Mao kini ang tinuod nga Davao model, which the prosecution wants to persuade you was code or unbridled criminal violence. Mao ni ang Davao model nga gusto sa prosecution nga sulti ninyo nga dili maayo. And this was the type of leader that the Filipino nation wanted in 2016. Straight to the point. Kita mo, mahigala? Sa mo ni gi-transform ang Davao, mo na giingon Duterte, Exhibit A na ko ng Davao. Mo na ang pagbutar mahigala sa katawang Pilipinon, nahimo ni mas Davao, mas mayo ikaw may mga presidente. Mo na nga, mayor ka diha, mahimo kang dakong mayor. Manang presidente sa mahigala, ang nahitabo, mayor ga po yung ipatawag, bisag presidente na siya. Namingon si Kaufman, mauni nga klase sa leader nga gipangita sa mga tao na itong 2016. Kaya na may model mahigala. Gikan sa gubot kaayo. Kanang Davao mga kagalan kanadto nahimong malinawon. Gikan sa grabe ka gubot gumikan sa communist insurgency, criminal violence apan na transform ngadto sa pagkamalinawon. Ug gani safest city not only in the Philippines, dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Safest ang Davao. Unya mauni nga klase sa leader ang gipangita sa katawhang Pilipino pag 2016. Gibutang gyud siya isip presidente sa Pilipinas. Straight to the point. Nya mauni ang ipintal sa prosecution nga dautan. Mauni pagkasultihan may lang attorney Kaufman mga sukid paminaw ato tiwasog paminaw ang iyang pamahayag. Sige tiwasag ko dong. So, Rodrigo Duterte was elected into power not in spite of, but specifically because of his firm and uncompromising commitment to upholding law and order. And after his election as president, Rodrigo Duterte remained a man of the people without seeking to patronize the people. Gung-ho in his ways and with a belligerent tone, he spoke the tough tongue of the street, not the dissembling discourse of international diplomacy. He said what the people wanted to hear, but he said it in a way that offended sensibilities of world leaders unaccustomed to hearing it, one in particular, and that was what set him on the slippery slope to a prison cell in The Hague. And let me tell you how it works. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential. With a sensational headline and a twisted editorial slant, the moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. They highlight the salacious content while ignoring the true context, because that is what captivates the reader. And so it was with Rodrigo Duterte, whose speeches were fertile fodder for his enemies and detractors. A man whose hyperbole, bluster and rhetoric, once published, became a natural target
for privately funded NGOs and human rights activists, a loose collective more commonly known as civil society. These people descended upon the Philippines to advance an agenda even more lacking in objectivity than that of the media, and heavily funded by tycoons with even grander designs, they print their glossy reports, replete with iconic photographic images of grieving families and dead bodies in rain-swept, nighttime crime scenes, all dramatically illuminated with the fluorescent glow of neon. Images carefully crafted to shock the conscience and to sway the emotions, and, I may say, to be used by the prosecutor when they don't even relate to the charges. And they gave their slick reports bold titles lifted straight out of a James Bond movie, such as License to Kill, One Shot to the Head, You Can Die Anytime, or simply, They Just Kill. Pause dong. Photographers are fated, Okay. and their shots Okay, pause sa kamay. So mo ni ang gisulti mahigalang Kaufman. Nga kini mahigala mao ni ang kaayo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gihimo niya sa Davao mo na nga siya nga klase sa leader ang gusto sa katawhan atong 2016. Pero asa man nagsugod ni nga inani nga na himo mang nalahi ang narratives. Ni ay mga tao mahigala nga mo'y naghimo-himo aning narratives matud pa ni Attorney Kaufman. Ug hantod gihimuan mahigala mga articles gimuagkuan kay doon may mga civil society murag na biktima si Presidente Rodrigo Duterte sa frame up ni ining hitabo. Ngani, butang pa sa mga headlines, mura pagsalida mahigalang James Bond. Muna maka-attract mahigalag mura salida kung James Bond. Ang mga tao dito sila nasod, mura sa sila mahigalag makurat. Kaya naman mahigalang license to kill. Mura ba katong salida James Bond ba nga? Butangan mahigalag bato pang Attorney Kaufman, no? Nga kinini ang mga bold titles lifted straight out of a James Bond movie such as License to Kill. Kadang movie ni James Bond nga, License to Kill, One Shot to the Head, You Can Die Anytime, o katong Just Kill. Mao ni, nabiktima na si Duterte mahigala sa frame up. Dili tinuod nga ng narratives nga ilang gihimo, nga ilang gisumbong dito mahigala sa ICC. Mao ni ang buot mahigalang ipasabot mahigalang Attorney Kaufman ngadto ining mga tawhana, mga sukin tigpaminaw. At ipadayon ng speech ni Attorney Kaufman mahigala pero kini nga portion hatod ka na to sa DTX 500 ang taas pang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabutang, pagkadaot sa imong kidneys og daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani pagka-impotent sa mga lalaki. Ayon nagulat pa nga kagrabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batak adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, screening sa alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Straight to the point. So gipaila ni Attorney Kaufman nga nabiktima ni Duterte sa frame up. Lahi ang narratives. Kaliman kang war on drugs, war on the poor, war against the poor. Dili na mao. Dili na mao war against the poor. Dili na mao. Ilang giusab ang narratives. Unya human butang-butangan may mga pictures, butang headlines, nya sama sa salida ni James Bond. Mao na ni kadaot. Straight to the Now point. atong balikan may galat. Tiwason paghisgot kini si Attorney Kaufman kay ang iyang gisulti may na igo na sa ang argument ng Attorney Kaufman nga maning tinuod nga hitabo ni Duterte. Dili ni against sa pobre tao ning iya Daghan sa gipanghimo para sa mga pobre. In fact, pag-protect ni sa mga pobre. Ang problema lang, doon na mahigalay mga uban nga mga sakop sa media, doon na mahigalay mga headlines, doon na mga pictures, gi-report mahigala mo ni mauna, gibutangan o mga headlines sama sa title sa salidan James Bond. Ato tiwason mahigala og paminaw ning iyang speech. Okay, proceed kasamang names. Okay, ato nang sumpay lang. Para ato mapisa-pisa. All over the world, and the brave journalists who act as their sources win awards and Nobel Prizes.
And slowly but surely, their narrative becomes the sacred, unchallengeable, and unshakable truth. And so the pressure builds up, and the academics who haunt the corridors of the progressive left law faculties far away in the United States tweet their research and publish their articles pontificating about crimes against humanity, systematic attacks against the civilian population, and they point their finger at one man alone, and bandy about slogans such as accountability and the prevention of impunity. They give their gratuitous advice on what should be done, sometimes academics who formerly worked alongside the prosecutor of the International Criminal Court. Communications and complaints are filed, and the rest, as they say, is history. In any event, we're not gathered here today to judge a man on the basis of his coarse attitude or his vulgar language. This court has convened a confirmation hearing to verify whether substantial grounds exist to believe that Rodrigo Duterte, the people's president, together with various so-called co-perpetrators, over the years of his governance, devised a criminal policy of wholesale and wanton murder. And since we are in a court of law, it is worth stressing, although I should not have to, cases are decided on the basis of evidence, not supposition, not rumour, not spicy gossip, and certainly not on the basis of political rhetoric and bluster. Because at the end of the day, were it not for those belligerent and controversial speeches, there would have been no impetus to bring the people's president to The Hague. And when the prosecution's evidence is examined, I would ask you to keep an open mind and to question not just whether that evidence has been selectively presented, but whether there exists evidence which the prosecution has failed to produce. And I say this with justifiable cause, particularly with respect to the Duterte rhetoric, as we will prove during the substantive part of our submissions. The notorious speeches on which the prosecution relies have been cherry-picked to suit its narrative, while ignoring the many other speeches when the former president tempered his bombastic language by clear reference to the principle of lawful self-defense. Okay, pause dong. We the Pause, So kini mga higala, ang iya mga speeches ni Duterte o kini iya mga interviews o guban pa, pili pag-pick up nga mo suit sa narratives nila. Kabantay mo mga higala nga gipresent ka ganina o bisa pa gani kang kini senior trial lawyer nga dunay mga interviews ang bisa basihanan nila kay ningos Duterte nga nasa mga speeches mga higala nga kining mga drug lords ako ning ipapatay. Kana may ilang beses mga sukid di paminaw. Wa na tiwas sa tong speech ni Duterte nga sa ubos mga higala dunay gibutang po nga i-implement ang balaod o mabutang ang kinabuhi sa pulis ngadto sa peligro dihan dapita inyong gamitan sa pulisas balaod. Pero i-implement ninyo nga tarong. Kani mahigala kani ganing kang Kian de los Santos nga giapil gihapon nila mga sukit paminaw kumutong naon mga way justice sa Pilipinas na konbikto naman ang mga pulis nga naghimo adto. Doon na maguto sa war on drugs kung imong tan-awon mga sukit paminaw. Doon ay mga pulis ito nga nahimo-himog ilang kaugalingon ra nga dili man sugo sa presidente. Sama anak karong kang Kian de los Santos dili man to may sugo sa presidente. Doon na may mga pulis nga manuwaay sa gudin kato mga hulid up nga mga pulis indeken nga sila po'y naghimo silang kaugalingon naduhig ang presidente. Pero dili to gikan mahigala nga order sama atong Korea National. Katong Korea National gipangortahan tos mga pulis unya ilang gipatay, ilang gikremate o gi-flash dito sa CR ang patayng lawas. Straight to the Ang point. abo. Do you think nga Duterte may nagsugo today? Why labots Duterte ato Doon ay mga pulis dito mahigala mo na nga tan-awon gini mong specifics ani unsang kalakiha kay so masag kayo og imong konbikto ang usa ka tawo nga dili iyang sa. Ang iyang speech mahigala iyang mando klaro man ngadto mahigala sa mga law enforcers within the law. Ang iyang mando ato nga tiwason nga paminaw mga kagalaan de kaning sulti ni Attorney Kaufman kana adahay mga conflict dinha mga higala nga iyang gi-raise. Okay, ato paminaw tiwas. defense have read as many of these speeches as we can find. In fact, in our poky little office on the top floor of the furthest building away in this complex,
we have a counter which ticks and ticks. And whenever we come across a speech which contradicts the prosecution's murder theory by reference to self-defense, we give a cheer. And the counter goes up once more, and we celebrate one more nail in the coffin of the prosecution's case theory. As the statistics stand as of today, in contrast to the 20 speeches on which the prosecution relies to prove incitement to kill, we have found 35 more which say the complete opposite. Let me give you 2 examples from the very speeches that the Deputy Prosecutor himself cited today. Kine. Let's refer first of all to the famous Pietà speech, which the Deputy Prosecutor referred to. So, this is what the Deputy Prosecutor said. Those of you who are still sober, those who haven't tried illegal drugs, if you don't want to die or get hurt, don't rely on the priests, including human rights advocates. They won't be able to prevent deaths, and so it goes on. But if we look further on in the very same speech, something which maybe the Deputy Prosecutor didn't do, this is what he had to say. To our police officers and other officials, do your job, and you will have the unwavering support of the Office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority, and there will be hell to pay, for you will have become worse than criminality itself. Well, there you are. You have it straight in your face. PECSO, exonerating evidence within what is claimed to be the prosecution incriminating evidence. I won't take up my time by showing you the second speech. But Okay. there's one, if I- Pause. Okay na, importante ka mga kaigalaan. The same speech si Duterte, tiwasa sa prosecution. Ha? Nga kanang giingon Duterte nga patay ana mo ni mauna. Pero ang the same speech, naisumpay dito, nga mingos Duterte mga kaigalaan, akong take note mga higala, ang gisulti ni Atty. Kaufman, to our police officers and other officials. Ngadto sa ato mga police officers o sa uban nga mga officials. Do your job. Himuan ninyo yung trabaho. And you will have the unwavering support of the Office of the President. Himuan ninyo yung trabaho kay doon na mo'y igong suporta. Unwavering. Full support ang opisina sa presidente ninyo. Pero sa iyang ingon, sumpay, I will be with you all the way. Na ako ninyo. All the way. Sa tanang panahon. Sa tanang kwan, na ako. Kauban ta. Matupang Duterte. Pero ingon siya, ang dili gusto, pag-pick up may ganang pili-pili lang, ang speech si Duterte may ingon, abuse your authority and there will be hell to pay. Ha? Abusuhin ninyo yung otoridad, magbayad mo. Ano yung speech? Ang iyang sulti, trabahoan yung trabaho, ayaw kabusuhi. Abusahan ganyan ninyo, nagi mo'y kapalit, anak. Pero kini nga portion, wa na ni pick up pa sa prosecution. Ay pili-pili man lang mahigalang asa magkapabor. Una, tanaw na ko mga kailangan. Soliday o walay bias ang ICC. Dagod chance ma-absolutos digong dito sa ICC trial. Huwag mo lang ng basihan na wapat kasabot sa maabot ng mga adlaw. Ato lang tiwasog tanaw talang, panidaan talang. Bas as of now, based sa mga speeches, unsa man ang katong gi-present na kay morning speech ni Duterte. Na sa gisulti may galaw na. Joke lang mga itong ubanday. Kumantay ka na, nga tawa itong 700 ang gipamatay. Yung Duterte dili 700, 1,700. Akat to nga clip, giputol mo, gipresent. Ano yung scoop man, wala man ang gipili-pili, man cherry pick man ang inyong gihimo. Pili-pili asay inyong gusto nga mo, fit mo, suit dito sa inyong gusto nga narratives. Ang tinuod na, the same speech, na isumpay ay, mas may tato scoop man, dahil ako'y makahimo og mo suggest ano ipakita lang po tong speech gyud nga kuan gyud katong para na effect ba kini ang katulad ba tong salida dito mahigala sa projector although nagkuan pa siya sang oras inday ken nagkuan na siyang oras pero mas may para na effect ba katong yung video mo ipakita ngayon Duterte do your job I will support you the office of the president will have an unwavering support I will be supporting you all the way pero abusuhin ninyo kay do na mo'y naikabayaran na mamanayang mensahe sa kapulisan. For as long nagtrabaho mo siya trabaho, na ako ninyo. Pero abusuhin na. Kadto mahigalang usa sa mga nitabo atol sa war on drugs, kadto laging Koreans, may kada ko kauyon ato sad. Naman mga pulis, mga busado uban, dili tanan ha, na may mga tarong daghan. Pero kadto mga pulisa nga ilang gikidnap tong Koreano, gipatay nila, gipangayo ag kwarta mahigala, unya gikremate,
ug ang abo daykin ngilngiga to mga tawhan ng mga pulis. Ang abo gi flash dito CR. Do you think si Duterte may nagsugo? My God. Straight to the point. Way labo to man yung Duterte, bantay lang mo. Ha? Bantay lang mo. Doon na mo yung mga interest po itong ubang mga pulis. Dili tanan ha. Pero doon na ito yung mga interest itong uban. Nagpinatyanay mga ganitong uban, mahigala atol sa pagpadung palang Lincoln Duterte, mga sukitig paminaw. Pinatyanay na ganitong daan. Anang hadlok ng mga booking na sila. Straight to the point. Ang tanaw na ko ini, og klaro-klaro lang, medyo sa akong opinion, dakog chance nga maabsulto sa Presidente Duterte ani. Ang kuan lang niya nga, ang unang question lang yun, ang jurisdiction, mauntay una gi-resolve mga sukit di paminaw, niining maong kuan, pero nipadayon man ang ICC, pero mo lagi na, di lang kakumpiyansaan sad, kay kining ICC mga kaigalaan, mamugos yun sila nga doon na jurisdiction, ni issue, mga nigwarant ni Vladimir Putin, so napasabot na nga, ipamugos yun nila. Pero og imo lang i-fair ang trial ani, kuyaw kani pagkahimo mahigala sa opening statement ni Attorney Nicholas Kaufman, mga sukit di paminaw. Sa atong tiwason paminaw, Dong Nems. Have time at the end, I will show it to you. So if you add to that another 10 speeches out of the 20 speeches on which the prosecution rely in its document containing the charges, after all, we are in a court of law and we rely on evidence. And what is the evidence that's produced of these speeches? 20 of them. 10 of them, I submit, and we will show this in the substantive part of our submissions, contain exonerating evidence which support the defence case theory. In other words, if you add the 10, which we've identified in the prosecution's 20, to our total of 35, we come to 45 speeches versus 10, which we say support the use of force only in self-defence. That is 350% more speeches in favour of our defence and 354% more reasons not to confirm the charges. And you can bet your bottom dollar that at the end of today's proceedings, either the victim's self-styled legal assistant to ICC counsel or a prosecution intern will be tasked with scouring the web, looking for the means to prove Kaufman wrong. And I will declare it, and I'll declare it loudly and clearly, as if the prosecution didn't know it already. It's not enough to state that since the former president made those extremely inflammatory statements and deaths occurred, that he must, as a matter of course, be criminally responsible for those fatalities. At this stage of the proceedings, the prosecution needs to show substantial grounds to believe that the former president actually desired and foresaw that people would be killed as a result of his incendiary language. For the prosecution to assert that Rodrigo Duterte hoped for deaths to occur or was recklessly indifferent as to whether deaths would occur, which he was not, that's insufficient. So once more for the record, Rodrigo Duterte's language was aimed not at suspected drug pushers as the prosecution would have it, but directly at those poisoning society with their substances, and not, I stress, with lethal intent. His rhetoric was calculated to arouse fear and obedience, to instill fear in their hearts, and to inculcate a respect for the law in their minds. Nothing more, nothing less. That was his intent, and it was not criminal. And as many of these drug pushers demanded to enter prison, I remember seeing the images on the television. Okay, pause. Lining up. Pause. Mo ni mahigala ang gisulti Atty. Kaufman. Nga kining sulti Duterte, kini iyang sultian mga sukid dig paminaw. In fact, klaro kayo, dunay mga support mahigala nga miingon mga kaigalaan sa 45 speeches. Mato pa niya, in other words, if you add the 10 which we've identified in the prosecution's 20 to our total of 35, we come to 45 speeches versus 10, which we say, mato pa niya mahigala, support the use of force only in self-defense. Straight to the point. Kung saan pagkumbikto ni mo Duterte anang tungod lang sa mga sulti anday, nga namay mga sulti Duterte sad niya, gamita ang puwersa lamang in self-defense. Straight to the point. Kana magkalisod na gyud isip pagdepensa sa inyong kaugalingon. Amo na butyag mahigala ni Attorney Kaufman sa iya mahigalang speech. Unya kini niyang sinultihan nga isog mga higala pag
instill ni og fear panghadlok para paghadlok sa mga kriminal. Kini ko mga kriminal, kini mga drugs na involved ining problema sa drugs, na di na pwedeng hinahinayon ni mo sulti oy. Di na pwedeng hinahinayon ni mo. Sultian gini mo na sa ilang language. Di ko na mo follow balaod. Kabantay bitaw mo nag doon na di maka-remit. Drug lord panalitan. Ikaw, bata-bata ka drug lord. Ikaw may namaligya dito. Di mo remit. Di man ka ikiha. Why kiha ini? Pinusilay ni. Sumuna nga kang Duterte may gala. Kasabot siya. Gamitan ni mo sa language nga ila. Manibot pasabot. Aron pag hadlok ini mga tawhana. Pero kana mahigala mato pang Kaufman, that was his intent. Mao na iyang intent. It was not criminal. Kana nga intent, dili na criminal. O lagi, paklaro ang Attorney Kaufman. Sige atong tiwason na kasamang names. Surrender and to enter prison. Now, I challenge my colleagues opposite to prove otherwise, because as we all know, in a criminal process, the burden of proof is on the prosecution. They brought this case and they need to prove it. Rodrigo Duterte need not convince the world of anything, and that is to his fortunate advantage given his current medical condition. He stands behind his legacy resolutely, and he maintains his innocence absolutely. Now, I turn to the general fairness and objectivity of the investigation, which, as we all know, is meant to be an impartial evidence-gathering exercise. As an ex-prosecutor myself, I'm used to investigating agencies pursuing all reasonable lines of inquiry, assimilating all testimonies, and digesting all documentation and forensic evidence, recommending who to target for prosecution, but not so with this prosecution. When we, the defence, study the course of the investigation in this case, one thing is plain as a pikestaff. The chief prosecutor of this court, Mr. Karim Khan, not only failed miserably to carry out his duties under the Rome Statute, requiring him to examine exonerating circumstances as well as incriminating, but he single-handedly contaminated it, so we alleged, by pursuing a one-track crusade with a view to a predetermined objective. Let me explain. Although the ICC officially authorized an investigation into the so-called Philippines situation in late 2021, it was deferred a few months later back to the Philippines for the official investigation to resume only in late 2023. But the real meat of the investigation into Count 1, relating to the activities of that fictitious construct, the Davao Death Squad, had effectively started way before then, with the sole objective of nailing Rodrigo Duterte. Indeed, all the way back in 2018, during its so-called preliminary examination, the prosecution had an individual who will be referred to as P1, handed to them on a silver platter. This P1 had been interviewed at an earlier date by none other than Chief Prosecutor Karim Khan, in his former capacity as a private lawyer, and the self-professed legal... Mao ni ang pagkaputol mahigala sa speech ni Attorney Kaufman, no? Naputol ni mahigala kadali ato sa paminawon og tiwas mga sukit ni paminaw, ha? Kay iyang giyag-giyag din mahigala nga kini si Chief Prosecutor Karim Khan, doon na ni pagpili-pili, pagpihig. Sige na, prosidong. Okay. her preparation. And what was this information with which Karim Khan had helpfully provided her? A book on which the prosecution relies as evidence. A trashy, scurrilous item of pulp fiction entitled Duterte Harry. Your Honours, the picture on the front cover of that book says it all. It really does scream objectivity, doesn't it? I say that sarcastically, of course. Fortunately for us, the defence, the appeals chamber, has now disqualified Chief Prosecutor Karim Khan from this case. A welcome development as a matter of ethical propriety, but in our opinion, too late in the day to salvage the integrity of the investigation that he had supervised. An investigation in the course of which he concealed his former role as the victim's counsel, who had deemed our client a suspected murderer
as far back as 2018 and right up to the very day before this pre-trial chamber issued its arrest warrant. Your Honours, over the next few days, we hope to convince you of the wholly insufficient nature of the evidence against Rodrigo Duterte. We will show you that the paltry number of speeches on which the prosecution rely do not manifest criminal intent. We will also convince you that as hard as they tried, the prosecution's investigators couldn't get even one of its criminal cooperating witnesses, whose reliability is next to zero, to admit that they heard the former president, Rodrigo Duterte, give an order to kill at any time relevant to the charges, or with respect to any of the incidents. And we hope that when you conclude your deliberations, Your Honours, that you will dismiss these grievously misplaced and politically motivated charges. We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. Thank you, Your Honours. Straight to the point. Okay, so mo ni mahigala ang sulti, Attorney Kaufman. Ngilngig sa to mahigala yung substance, oy. Purya kuan mga higala. Bidang labi na ang closing statement mahigala ni Attorney Kaufman perting makapatandog mga kaigalaan ng iyang closing statement, mga sukit ng paminaw. Okay, mga kaigalaan, sa pikas bahin, pero tapusan nga sulti ni Attorney Kaufman mahigala nga maingon siya, na akong itik note ha. We will, iyang ingon, no? Your Honors, nga imo kining i-dismiss this grievously misplaced and politically motivated charges. Politically motivated charges. Kung sama politika man yung tanan yun mga sukit paminaw, kay bawa mga tao ani. O mingon sa Attorney Kaufman, we will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family. Ako mong awahagon nga ipada o balik si Rodrigo Duterte ngadto sa pamilya. And we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. Straight to the point. Ako mong hangyoon nga ibalik ngadto sa katawhang Pilipinon ang ilang Tatay Digong. Thank you, Your Honors. Straight to the point. Mao ni mahigala ang speech mga kagalaan ni Attorney Kaufman atol sa opening statement kagabi mga kagalaan. So far kagabi kung imong tan-awon medyo lisod, no? O sa akong opinion o walay bias, medyo lisod ni nga approve o sa mga opening statements mahigala nakapabor sa Attorney Kaufman atong kagabi. Dako katong iyang punto mga sukit tig paminaw, ha? Og unya kani man mada ang kaso man mo na iyang giingnan nga dili ni kuan ha. Dili ni political pamulitikal lang nga mga pamahayag ha. Kun dili kaso ni di ni political demagoguery. Based ni ebidensya may basihanan di ni pwede nga lamo-lamuon lang. Matod pang Attorney Kaufman mga sukit tig paminaw. So atong atangan kay kini tibuok man kay karong adlaw o gagabi kuto ba Biyernes day? Kuto Biyernes pa ni ang confirmation of charges atong sundan. So akong giingon kung fair lang ang ICC nga mo timbang-timbang ani dakog tsansa sa akong opinion nga makalingkawas si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ani. Kana sa akong opinion kung kuan lang, so far lang ha sa mga napresentar. O ata kasabot sa sunod umaabot basig daa sila ebidensya kung sa ba. But so far kini mo gud mahigalag imong tan-awon under criminal law medyo dunay kalisod iprobar in the part sa prosecution kay kinis Digong mahigalaw man makita nga sige trigger man. So dili sa mabutang og principal by direct participation. At the very least, principal by inducement. Now, how can you prove nga siya may principal by inducement? Kanang dapita, medyo lisod na dapita. Wa man mahigalang principal by direct participation. Nya usam na pagprobar nimo nun ang principal by inducement. So, kini, kuani, but mao lagi na, ang uban ini mahigala, nakasabot ko sila ni medyo luag-luag din kasuha, pero the fact nga nada si Presidente Duterte dahig day, nagkalisom siya pagbabasilto rin kahuman, malipay na sila, tato ang katilang priso. Kini lang pagkapriso daan mahigalan to adad dito sa dahig. Unya kinsa may makaadto mahigalan may ganito mga Filipino communities dito. Ang mga Filipino to sa Europe kay nangadto gyud.
Ha? O dili pa inana kahumot masas Presidente Duterte kisa may makabisita may lisod ng pamiliti dito day. So kana landaan dako na nga medyo silot na pud ba ni Presidente Rodrigo Duterte nga iyang di pud lalim sa iyang kabahin ba sakripisyo na sa iyang kabahin. Mo na nga kini mahigalang mga nasuko ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bikaw sila nga in the future ani kung tinud-on gyud ni why bias mahigala sa akong opinion malagmit maabsulto pero para na nalipay na sila day. Walang mabisilto basta to na, priso na, ha? Kag imong timbang-timbangon makigilaan og walay bias, medyo mapiki gamay dili lalim sa prosecution ang pagproba ning kasuha. Tanawa lang sa mga opening statements na daan, pintok mahigalang counter ni Attorney Kaufman oy. Mga speeches ni Duterte mo ilang beses. Unsaon taman nga na may speeches ni Duterte nga trabahoan ninyo yung trabaho. Do your job, support ko ninyo. Pero mag-abuso mo, di ko mo suporta ninyo. Doon ay punishment para ninyo. Kaklaro, ana nga mga statements. So, gipick up, gipili-pili ang pagka-pick up. Mo ni ambot pasabot, may galang Attorney Kaufman. So, kining dapita, mahigala, tanaw ko, ato na tangani o niya, o sa sunod. Basta so far, ang kagabi ilay basihanan, di lang ko mahimog conclusions, tibuok yun, kawa paman, o gabi may basihanan, pabor, mga higala sa defense, kadtong nahitabo kagabi nga confirmation of charges. Kadto sa Attorney Butuyan, in fairness niya, okay to iyang pamahayag mga higala. Pero painit to sa, kwanto, painit sa tapay sa mga judges to. Pero siya palabya, mga higala, Attorney Kaufman, pick up na Attorney Kaufman, oy, kini ni atas korte ha, ayaw ang imong istorya nga, kwan. Labi na ka na istorya ang Remulla, di na pwede din napita.